Uzama ka bomollo. No ke se berekane ke o maketa wena mo. Ke tla mo fa lentho. Hallelujah. Okay. Ka Sunday o tlile ona. On Sunday, ufike ku Dr. November. Ayetsa exactly into hlola nke le jwetsa yona. Eyenza lento ndihlala ndinixelele ukuthi nayenza. Tlo tlo dula le nna fatshe. Yizani nizohlala phansi nam. Le bue le nna. Nithethe Ke nam. tsebe mathata a lona. So that I know your problems and what you go through. O tlile ka Sunday. Wenze njalo ke weza on Sunday. Be ke re ke kopa re kopana ka la bobedi. Dr. November wathi ngicela sidibane ngolwesibili. I mean ka la boraro ne. Ngolwesithathu. Ka la boraro tle. Ngolwesithathu waza ke. This guy. Lo. The last time ke qetela mo deliver ne le ke selemo sefe. I don't know the last time I delivered him, it was when. O qadile business ke o ba le batho ba mollo yang ba kwalang business ya hae. He started a business. Manifesta ka la boraro. He started a business and things did not go well. Ebeqala to manifest on Wednesday. Ba bua ka o yena. Abathakathi bekhuluma ngaphakathi Or ba kuye kwetse business ya hae. that bavale ibusiness yakhe. The reason why ke bolela batho ntwe. The reason why I'm telling you these things, If anasa tla hona. if he did not come to me, Antsa dula hona ma dutse mkhotso rata hona mo. uthanda uhlala khona apha Ona hlala khona. tlotla every Sunday. He was going to come each and every Sunday, Mara dintho di fasitse. but izinto zakhe bound. Abe a fihla stage sa ona hana hore mohlomong something is because e a fihla ntho hore batho ba re a kereke nna it doesn't work for me. Kanti ko bane wena o dula mo dutseng teng. It's dangerous, guys. Ke kopa se ka irera ntona ke kopa ke bue tebo. Amen. Ha re yenda. It's dangerous. It is very dangerous Ntho this hore o thing. tsamaye kereke. For a human being to O motho fellowship ya tlotsitsweng. to somebody that is anointed, Batho motho ya tlotsitsweng. but the person that is anointed A ba sa tsebe ditlhoko tsa hao. therefore does not know your needs. Santse ke pheta. I'm still repeating it. Ke tlo le fa scripture se very powerful. I'm going to give you a powerful scripture. One. Yape, Ke tswa kerekeng ya apostola. I come from an apostolic church. Apostolic ke yona. Apostle, that one of the cheek. That one of the cheekless. Apostolic mos ka re ke bo hai marare tlwele. Maybe ke yona ke se ke ka o phisa gam because we're not in school. But ke tswa kerekeng ya apostola. I come from an apostolic church or Zion church. Ya ke Zion. Now, ha ke ne ke le Zion. When I was in Zion church, Ne ke sena lebaka la hore nka lo jwetsa ntate moruti wa ka mathata aka. Na tla etsa because moruti wa ka na tshwana le nna. there was no reason for me to tell my pastor what I'm going through because my pastor was the same as I. Le tlo nkwatela le baruti ba lona ba tlo nkwatela le batho ba shebeletseng Facebook mara ke kgathallehle. You are going to be angry at me. Ke ne ke tsama kereke ya apostola. I fellowshipped at the Zion church. Kereke ya apostola. In the Zion church, Moruti wa teng the pastor of the church ona tshwana le nna. was like I. There was nothing eo re fapanang ka yona le. There was no distinguishment between us. The only thing ene re fapana ka yona The only difference about us, title. it was the Ke hore title. fela na ke pastor. That he is a pastor. Hona le mo yeneng e le bishop. And there was another one that was a Ne re bishop. fapana ka ntho eo. That was the Now, distinguishment. hona le ntho e ke tlo buang e tlo kwatisa batho mara ke kgathallo. There is something that I'm going to utterly say and it's going to Nna make ke re people re angry. evangeli e qeka e polishang. I'm very honest in. I'm not preaching a gospel that Moruti wa polishes. moruti wa fura. Ha hona mo a fapaneng le maphuthe wa hae. Umfundisi wasefura, there is no distinguishment between him and the congregation. Moruti wa fura. Umfundisi wasefura, Moruti wa church. umfundisi wasechurch, Moruti wa wese. umfundisi Ba tshwana wasewesile le bana ba ke tswang ho bona. bafana nalaba ndivela kubo. Moruti wa Roma. A Rome pastor, All of them. bonke, Ba tshwana le maphuthe wa bona. they are the same as their Le congregants. ba bang ba dikereke tsa pholoso. And some of the charismatic Ba tshwana churches, le maphuthe a bona. they are the same as their Ba congregants. leveleng e le nngwe. They are in the same The level. difference fela ke hore bona
ke baruti. The difference is that the title is they are pastors. Le nna Even ke I bile moruti. became a pastor. Ha ne ke qala kereke When I started the ne ke church, le leveleng ya maphuthe wa ka. I was at the level of my Ne ke tshwana le congregants. maphuthe wa ka. I was like my I congregants. was just an ordinary person. Bendingumntu nje. Because most ya baruti Because ubuningi Ba ordinary. babafundisi, they are ha re ordinary. bua ka ordinary When we speak of re ordinary, bua ka motho yo o senang letho le wow ka yena. there is nothing that is astonishing about that particular person. Now ke tlo le bontsha Ndizonibonisa. batho ba ha re le tjena okay ke qetella ka nna I I was just an ordinary person bendingumntu nje until ke tlotswa. until I got anointed. Anointing ya ka ke thotse qwaqwa Ugcobo lwam ndilufumene ke eQwaqwa, anointwa ke the late PV. anointed by the late PV. Gift ya deliverance ke thotse ntate moruti ba dirwang. The gift of deliverance ndifumane kumfundisi uBadirwa. Anointing Ugcobo ya ntlosa from being an ordinary person removed me from being an ordinary person ya nketsa ntho e ke leng yona. and made me to become this thing that I am Wa today. bona today Niyabona ha namhlanje, ona motho ya leveleng ya ka mo. there is nobody that is in my level here Ka tlolo, no with one. an anointing. No one. Akekho umuntu, Ayo. akekho. Yes, ka botho re batho kaofela. Yes, But coming to the anointing, ukuze ugcobeni ke, that's anointing ugcobo ke yona e etsang motho a be special. is the one that makes a person to be special. Now here's the symbols on it. Nancy, Re tswa dikerekeng tsa bo Fora, bo Esele, Church, Postola kaofela tswa, you can name them. we come from the churches of the law. Now problem ya rona The problem re with ile ra us, rerelwa ke batho ba ordinary. the ordinary people preached for Ba us, re rerela preaching for us, maphelo a rona ke a sa change. and our lives did not change. Everything ya rona Yonke into yethu, ke a re kula, we became ill. ke a re loua, We were being bewitched. ra tswa dikerekeng, Saphume ezicaweni. ra tla kerekeng tsa bo dipholoso. And we came to charismatic churches. Ka bo madimabe Ngelishwa, ha re fihla dikerekeng tsa pholoso when we got to charismatic re churches, fihlile dikerekeng tse ordinary. sifikele ezicaweni ezinje. Moruti wa ka e ke pholoseditsweng yana ntate the late PV Ntlabende. I mean the late Silingile. Utata uSilingile lo Moruti sesishile. Silingile was just an ordinary pastor. Upastor Silingile ibingumfundisi Yana nje a rera oqhelekileyo lentswe that was preaching the word. until Ukufikele. a hlokala. Ebile I Yes, will she- say motho a neng a na le something e ne le Mema Moruti. Umuntu ebenento ethile Because ibingumamfundisi. Mama Moruti una specialize ka deliverance but rona isa fe attention. Because umamfundisi was specializing about deliverance, Now, though this- he did not give it attention. Ntwana ya o rile ra tlwaela tsa ba dikereke. This thing yokuthi siye saqhela ke uhamba icawe Ke yana area tsa gore le hona jwale. is the one that makes Le us ha even re today. fihla kerekeng ya motho a tlotsitsweng mentality ya kereke a go change. Even though we get to a church whereby the pastor is anointed, ingqondo yethu ayiguquki. Kerekeng tsa rona mo re tswang teng Our churches where we come from, ne re ya besiye re ecaweni kereke and fellowship, re gotle siphume. re kule We are ill at that re ye time di-docteng and we go re consult be le doctors, mathata re ye dingakeng have problems and we consult sangomas dikerekeng tsa rona. of the churches. Now le ha re fihlile kerekeng ya motho a tlotsitsweng Even though we get to a church of somebody that is anointed, bokereki the church bo hana proceedings, go tswa. kwaluphuma. Now motho ya kerekang Somebody ya that nang le fellowships, kelello ya bokereki that has the intuition of the church, ha kgone ho bona moruti wa ya tlotsitsweng. is unable to dissect the pastor that is True. anointed. Batho ba bang Some ha people, ba understand di-purpose ya tlolo. they do not understand the purpose or the intention of the anointing. Ke le rutile dilemo I taught you this thing many years. phepolo ke eng. What anointing Ke is. tlo qhaqha fela ke be ke fete ho yona. I'm going to touch it briefly and Now then if tikete kuyo. o sa tsebe tlolo ke eng, If you do not know what anointing le is, ha o le pela motho ya tlotsitsweng, even though you are next to somebody that is as anointed, long o operata ka kelello ya bokereki, as long as you operate with the mindset of the as long church, o bona motho ya tlotsitsweng o mmona jwale ka moruti wa Roma, ka moruti wa Fora mo o tswang teng, mamela, you will never take the opportunity ya tlolo and use it for you. as long as you see your pastor as a pastor of the church of the law, you would never see the anointing that is Ke behind. kopa di thusa ba. Let me aid you. Nna ke kerekeng ya motho ordinary.
I fellowshipped at the church of a pastor that was e ordinary. leng the late Ntate Moruti Selengile. The late Status Ke Lingi. le jwetsitse. I told you, When ke ne ke serva the late PV, when I served Loses I Shilo, the late saw PV, something special ka PV. ndibone into ekhethekileyo ngotata To an uPV. extent, ne Ukufikelela ke ke, kgalla le vaslapa ya hae. I was so enticed ukuthi ndibambe iwashing towel yakhe. Ke ne ke kgalla le ho tshwara vaslapa ya hae. Come on, hle mo. Benlangazelela ukuthi ndingabamba iwashing towel yakhe. Ntsenyetsa nako. PV Utata uPV, hana rere. when he preaches, Una siya vaslapa ya hae. ebeshiya ivaslap yakhe apha, Abaya pulpiting ye nngwe aye to another pulpit, e hodimo. le iphezulu. Ne ke matha ke lo nka vaslapa ya hae. I will run and take that bath cloth Ke mo fe yona. and give it to him. Ha thewa mo. Lehlika apha, A ya fatshe. eya O na ephakathi. sebedisa pulpiti tse pedi. He was using two O na pulpits. e siya mona. Ubeshiya Ba apha ya fatshe and go down, ke tla be ke lata. and uDr November Ya uzawuya bobedi ne phezulu ke kgalla. ayilande. Ya bobedi ne ke kgalla. Eyesibili lebe ndifuna ukuyenza. Ha anointa batho. When he anointed people, Tenteng tsa hae. etentini O na zakhe, sebedisa anointing oil. he was using an anointing oil. Ne ke tshwara nthwene a anointang batho ya oli. Ke tshwara le vaslapa ya hae e tlotsitsweng. E na le anointing oil. Ke kgalla ho thasha mofufutso. I was so enticed to ukuthi ndibambe the sweat And because ne ke e batla. because I wanted this thing, Tlolo eo. this anointing, And ne ke e bona. and I could Because witness the problem, inkinga it's when o sa kgone ho bona hore there's hona le tlolo motho eo. is when you're unable to see that there is an anointing that has rested upon this particular being. That anointing ya the late PV. Olo qobo luka the late Modimo PV, ile nketsa ka mohao. God graced me Ka e thola. and I received Ka ba le yona. and I heard And ke yona e nkentse special. and hiyo endenza umuntu okhethekileyo. Now, Manje here is the thing. nansi into. One, nna ke bone phapang. Yapeli, I got to see a difference. Ya Ntate Moruti Selengile Ya Pastor Slingile le the late PV. and the late PV. And I saw Kabona something special into ka ekhethekileyo PV. about And PV. ka e batla. And I went in search of it. Tlolo ya PV bazalwane. The anointing of E PV fetotse bophelo ba ka. transformed my life. Spiritually, Ngokusemoyeni, in rutile modimo ka tsela e different. he taught me God in another manner. PV UPV, o na rapella batho a bina pina hela banna hela ke taimane nthwena ha ke rekeng ya Ntate Moruti Selengile ne ke tseba hore o tshwantse o worshipuwe. PV a ba ruta hore modimo o haufinyane mona. UPV wanifundisa ukuthi uThixo ukufitshane. And root Wanifundisa. ka mogalla modimo ya. And ndamfuna And ndamlangazelela lo Ka Thixo. monka Ndamthatha. today Namhlanje modimo wa PV uThixo o ile kaPV a dula ka ona. uye wahlala Here is kimi. the thing e ke batlang o understand. Nansi into endifuna uyiqondisise. Modimo wa PV uThixo ene kaPV ke mogalla. lo O na bendimbawela sebedisa PV ebesebenzisa hape a uPV. fetola bophelo lifestyle ya PV. At the end was changing the lifestyle of PV. Answer PV from bofutsaneng. Ekhupha uPV from Na poverty. mohlane ke batla modimo eno. The time I went in search Ne of ke this batla God, modimo ya tlotsang I wanted the God that ya anoints fetolang bophelo ba motho. and the God that transforms And a life of a ka person. mothola bazalwane. And amfumana. Modimo eno Lord o Thixo fetotse bophelo ba. transformed my life. Moruti e mongwe ke mo ratang Bishop Ndlovu o na le haka. uBishop Ndlovu ebekwa Dr. Ndlovu re ra November. di TV mona. O na le teng Bloemfontein mona be re kopana le nna. He was here in Bloemfontein and they collided with Dr. November. A very successful man. Indoda Ha o ephumeleleyo. kopana le nna fihla njwetsa November modimo o blessitse. Wadibana no Dr. November wathi uThixo ukusikelele Ke re November. am aware. uDr November wathi Ha qetile ndiyazi. ke mo jwetsa ntho engwe. uDr November wamxela into Ke re ha o na ethile. le A1 e ke fakeileng. Success ya ka did not fake. Kwi-success kaDr November khanga fake. Success ya ka it's pure. I-success kaDr November Ha is ke anka pure. ditjhelete tsa batho ka bolotsana. Khanga thatha imali zabantu ngobugebenga. Ya bobedi. Eyesibili. Ka mo jwetsa ka re nna Wamxelela me ukuthi today yena
ke Nanamhlanje, ntse ke le ngwana modimo I'm still a child ya of nang le God. conscious Onesazela, yo moya wa modimo o buang le conscious ya hae. where the Spirit of God is speaking through His Anything yo conscious. modimo a reng no ho nna ka yona ke a e tlohella Yonke into uThixo le athi kuDr November hayi uyayeka. because ke ngwana ntate modimo. Ngokuba So umntana modimo kaThixo. wa PV uThixo ya neng a kaPhivi, tlotse PV that anointed Phivi, ya fetotseng bophelo ba that hae. transformed Ke the ile life ka of mo nka Phivi. modimo eo Damthatha lo Thixo, ka mo etsa modimo wa ka. damenza uThixo wami. Kerekeng ena bana ba ka In this church, my child, ntho e ke bonang e le sokodisa into endibona ke ukuthi o tlosa endisokolisa ditlwaelo tsa dikelello tsa lona ke o tlosa ditlwaelo tsa lona is to uyeka isiqhelo senu. ntho e le shapang ko tlohela ke o hana ho tswa ditlwaelong tsa lona Into enibethayo kuyeka isiqhelo senu. teboa bona ke rata ho hlapa matsoho. You see, uDr November uyathanda uhlamba izandla. Do you know that metsi e ke hlapile matsoho ke eng? Do you know lamanzi uDr November ahlamba izandla kuwo yintoni hayi? Hayi moya ongcwele. Bayaqhala mehla Bayawachitha lamanzi. Hayi. ba understand They do not know, or they do not understand the motive behind. ba ntshwarang ka matsoho Those ababamba uDr November ba ngezandla. ndumedisang Those who are greeting uDr November. a ba tsebe ka nako eo a ntshwareng ka letsoho They don't know the time you are holding Dr. November ngesandla. Ah, Jesus, amen. but you will never understand dintho tsena until you understand and you are able to see the difference ya motho a tlotseng le motho a sa tlotswang. You won't understand this thing until you are able to dissect the person that is anointed. Aus dineo ha a tlotswa kereke e tswile ne ke anointa batho kana ne ke etsa ne ke blessa batho ke be ke tla letsong la hao lo ntso o kereke e tswile ya baba ke be ke re ke so le hlape a no so hlape ntse le na la anointing oil ke be ke nka anointing oil eo ke itshasa o inga kae letsohong la o bore be ke re modimo wa ka o itse matsong a ba profeta hona le dintho tsohle tse re di hlokang ka be ke re surprise ya tla thola tirwene ke be re ka mo yona no a qeta ho fellwa ke mosebetsi ke ikemetse fela a ba fihla ntshwara ka letsoho ke se a ba ntshwara kanti o bua ntho ena. Now let me tell you something Mandinixelele le ukuthini. yona eo Even that ha one, e sebetse fela ayisebenzi nje. a kore ke le rute bapholoso setlamatlama se This herb a sena nix asinanto. mare Kodwa dingaka tsa Sesotho sangomas di director setlamatlama ka tumelo hore bona ba se batla setlamatlama se etse eng ka tumelo. sangomas direct this herb on what to do through their faith. Setlamatlama se ha se le nahe ha sena nix. This herb, when it's in the wilderness, it does not have anything. Dintho tse di sa dingaka bo haliphiri makinto ke batla tse tsa boloi ke phunguka ba mphethe bo inkana ke ntho tse bitswang bo mang bo phunguka ba mphethe bo di bitswang beka mina ngedwa bo mang ka o fela ntho tseo ke ditlamatlama All these things, mare they are tse herbs ordinary that are ordinary. mare batho ba di kgang But people that are taking ke these bona ba herbs, sebedisang tumelo they are the ones that are using faith. ba
bua le setlamatlama sena ka tumelo. They will address the herb through faith. Tumelo. And the E be se fa setlamatlama sena mosebetsi. Setlamatlama sena le hore se change se be transformed. Se be se bitswe phunyoka bampete. Ene be se etsa mosebetsi wa phunyoka bampete. E bile motho ya nang le tumelo e leng ngaka ya Sesotho e nang le tumelo hore ha bua le setlamatlama sena se motho. Scotland, Gogo Scotland will say something. Ablela Pir, Arpir, Diclamatlama tsohle kaofela tse bolang batho adina danger. Diclamatlama tsohle tse naheng adi dangerous. But the only thing it is be dangerous ke motho ya buang ho sona hore o batla se etse eng. Now faith yona yeo. That faith Iling e re hlolang. that we are struggling to That is have. why when you bring somebody in and faith, When you bring umuntu that have faith, akathola ntlo mo. can find a house here in the hands of Dr. November. Kara letso laka. Esandleni sikamfundisi November. That is why Kungo. mamele mbapholosi. Listen to me, saints. Setlamatlama se This herb ha sena lefu. does not have dirt, Batho motho ya batlang ho bolaya. but to somebody that wants to kill you, Akathola lefu setlamatlama. can get death, Aka createla lefu ka tumelo setlamatlama Can- sena sa innocent. can create death through faith in this herb. Se be se bolaye. And this herb will kill. But batho ba bitsang banna ba batho ka meriana. People that are calling people's husband to through Meriana muti. yeno. These Ke mutis, meriana e innocent. Ke ditlamatlama tse innocent. those are innocent But herbs se fuwang matla hore di sebetse ka baka la tumelo. that are given direction on what to do through Now, faith, e leng theo bana ba ntate Modimo. of which the children of E re God shapa. are struggling Ba to sala ntho have. ke re jwetsa sephiri. Let me tell you a secret. O ka saints. lose ntho nngwe le nngwe. You can lose everything. Never lose faith. O ska lahlehelwa ke tumelo. Tumelo. Faith. Tumelo is everything bazalwa. Yinto yonke. Ho rona ba Kreste. To us Tumelo Christians, is everything. tumelo is And tlo ke everything. le jwetseng. And let me tell Rona you, dingaka rona ba pholoso le dingaka tsa Sesotho. us saved Christians and Sangomas, There is no difference. ha ona phapang. Batho ba sebedisang meriana le rona ba pholoso, there is no difference. People that are using herbs and us saved Christians, Because- ha ona phapang. Rona dintho tsa rona di re require tumelo. Our things requires faith Ba from le us. batho ba loyang. Even people that are Boloyi ba bewitching, bona. in their Boloyi witchcraft, require tumelo. requires faith. And that is why Go. ba re hlolang. They are Why ba re triumphing us. hlola? Why they Because defeat us? bona Because them, tumelo ya bona. their faith Mabalo is growing every day. iyakhula kho. They ba grow tumelo ya bona every day. Witches are growing their faith every time. Every day ba grow tumelo ya bona. Every time they are Now maturing with rona every day Wonke tumelo ya amalanga rona thina, ya fokola. our faith is Now weak. that is why o Kungo. na le tumelo. You have O faith. mopholoso. You are saved. Somebody Omunye umuntu ke moloi. is a witch. O tsamaela ngakeng. He's going to Sangomas Wena o for tla you. ka di-oli tsa Pastor November. You are bringing oils of Dr. Moloi November. yane That o witch tla ka meriana ya mamang. is coming with muti from a Bobedi ba particular lona le tshwere Sangoma. meriana. Both of you have muti, Batho bo makala. but you will be surprised Moloi. that A ba witchcraft kgona ho shapa wena le ngwana Modimo ka will meriana. triumph you as a child of God through mood. Then you ask yourself, Usibuzeke. Hayi. Hayi. there is no difference guys. Ke kopa le jwetsa sephiri. Haona papa. Let me tell you a secret. Ngaka tsa Sesotho The traditional healers le nna and Dr. November. ebile tlo tlohella baruti ba lona le ba le tswang ho bona because ha re tshwane le bona. Ha ke Let tshwane. me leave your pastors because we are not the same. O na le mophutho wa ka mona se hodisane le kholiki ya mosebetsing. Ka nka lesiba la noko ka mo fa ntho. Ka re tsamaetsa channel tjena. Ka ra ha o ka mmamela wa e etsa ntho. Batho bana ba o sokodisa mosebetsing ba tla utlwa ka wena. Ka re ne ke batla ho shapa jwale ke tlo ba shapisa ka letswalo wena o kena ba tlo hlapua ke dipei jwale ke a loya jwale ka sebedisa tumelo ya boloi ka mo fa lesiba la noko.
ha qetile ka re le kenyetse na le siba lena o le kenyetse na o le kenyetse jwale se ke lo ya ke kotsi ka ro le shebise kae nna Mina le dingaka tsa Sotho and traditional healers, ona papa there is no difference. tlo go jetse Let me tell you, dingaka tsa Sotho traditional healers, di na le tumelo e feteng ya baruti ba dipholoso they have faith that is more than That pastors is of why. charismatic churches. that is why Kungo. and tumelo ba operatang ka yona And the faith that they operate ne tshwantse with, be ke ya rona ba pholoso it was supposed to be na batho ours. ne tshwantse be dingaka bo gobela bo mang le ba jwetsa ke ba tshabe nna a kere Traditional ke ba ka bona healers, because ke ba tshabe le miriana bona o bua gobele golo Isanywenye. dingaka Traditional bo healers, gobela ba operata ka tumelo ya baruti they operate with the faith of pastors. ha ba qetile And after, le batho ba yang ho bona and even people ba that be ba consult them, operata ka tumelo ya bapholoso they operate with the faith of saved Christians. Aye. Abayivanga. bo gobela ba Izanywenye. operata ka tlolo They operate with an ka anointing. tlolo With an anointing. o utlwa re re ke baloi We are saying it's witches. ntho ba operatang ka yona This thing that they are ke ya operating baruti ba with pholoso belongs to charismatic Ho ya ka churches molao. pastors according to the law. ba inkile They have taken that. that is why Kungo. bo gobela ba bua le se tla batla mabese ba mamela Traditional healers will address a herb and the herb will obey. ala e utlwane Anivanga ne? bo gobela Izanywenye. ba be ba bua le tlhago e be ba mamela ba bua le ditwe ba be di ba mamela tsane tseo ntate modimo a itseng renang laolang dintho tsohle e re hlotse ba pholoso le baruti ba bo holy Messiah all holy Jerusalem of Satan tsena le no hona le bantu ba ka Facebook ga ke tinnes cat tsa mo ba sheba o ena le andro a kileng hore ke be ke lo kena profiling ya ha ke sheba hana ne tsushutile yena fela o rwa ka motho pro ntho timeline ya e tletseng ka lentswe nna ke a rera timeline ya ka ya Facebook ga morse ya moruti e montse no rwa ka nna tse ke re ga ke ka motho ala ke batla mo rekela sutu le dieta mo bless fela because wa tsa batho ba marwa ka baka la stress le bofutsana bo tla go etla bo ya tsobe le stress bo o lwana le mang kapa mang batho le bala bafutsana ba sokodisa a ke bika ya ditsempela hao Babita. Aka o lwantsha wa e feta ka kole ye kalo. O ipotse o fete kae? O iketsa betiro wa e feta ka kole ye kalo. Wa o kinya devil fork. Ba o tsekise devil fork tshepe. Wa o kinya devil fork o iketsa betiro. Devil fork e se stop nonsense. O ipotse o ka kinya stop nonsense se tshwana le tsa runa o ka etsala. Ha re tlole devil foko ba ba re bue ka o kampela ka trata now Manje. dingaka tsa bo gobela Traditional healers, ba operate ka operation eneng e tshwantse be baruti ba operate ka yona they operate with an operation that pastors were supposed to operate two with. batho ba yang dingakeng People that are going to ba Sangomas, operate ka operation eo ba pholoso bana ba operate ka yona they are operating
with an operation that saved Christians that they were supposed to operate with. Tlo ntate. O moruti. You are a pastor. Mopholoso ke a. There is a saved Christian O that is fellowship. mofeletswa wena pastor. Umniko sauta, you as a pastor. La ba bona baruti ba imagine. O mona o tshwile baruti. Baruti ba na confidence ba tsene. Kaofela ba tsene most ya bo. Bo pastor, bo man of God ba tsene. O mo fe mo jwetse hore a lo tshela mosebetsing. Le nna ke batla wa ka. Ba ikhaya. Tlo wena mona matha. Bana baruti ba tumme ka o ya batho wena o tlatla ho nna nna ke gobela nna ke tlotla wena ke gobela ke ntho e kgolo di gobe baruti ba tshereane hampe o mmona ka o ya batho kadimento lapi ana weekend ya ka ya kadim ke qetetse khale weekend mara se ke rola hore every Friday bogo bele ba etsa so mo jwetse hore o sebetsa le motho mo mosebetsing wa ho tena ke sebetsa le motho e mong mane mosebetsing wa nteng ifafaza Nkosi umana moshimane la ka tlwaela disangoma yo ke yona rungosi angqedile ka ungosi amopholoso wa hao le wena ha o fihla mosebetsing man a ke go tseba hona motho ya o sokodisang o fihle o tshele tsa sa gate mono mopholoso hasele ka ba fuwa di instruction ba le babedi ke mopholoso le moruti ke kobela le client tsa mo kopana mosebetsing ma e mo le mo a tshela wa bana ba pholoso ba toma bana ba tsama ka dikonqa tse kae bona o nkiwe emer ba pholoso ba domo a bohloko ntho tse di domo tse ba pholoso ba domo ba ntho tse di domo tse ke a no tsere emer ka fa o lolo ya jwa mosebetsing ka 5 liter ya letswa ile etsa jwa mosebetsing now gobela umo muruti ke ano kwa ke bana ya me ke mopholoso ena ke o tswa sangome selam fatse mo le mo ga etse ntho tsa wena o bua hore ke batla a ruruwe mao ke batla ruruwe mao mopholoso wa November se ke tla ipalla mopholoso le wena bua hore ntho tsena tsa bone the devil is a liar bua mopholoso ke senya dintho tse kaofela tsa baloi mona ke se ke di senya kaofela dintho tsa bona ke nyopisa merero ya bona kaofela le bua nako tele lona ba pholoso ke engwe ntho le shapana ke bana bothata ba ba pholoso bana le tumelo hatang mono ke di college
Mopholoso hlotsa. Ba sebedise product ba le babedi. Ba tswa digobeleng ba le babedi. Ba sebedise tlhaho ba le babedi. Now why tlhaho e mamela ya tswang sangomeng? Because ke ditlhaho ka bobedi ba tsona. Tongo jetse wa ho sebeditse mo. Sebeditse tumelo. It depends. Ke mang ya nang le tumelo ya story. Why? Dikobela le ba pholoso ba operate ka ntho e le nngwe. Le batho ba yang dingakeng tsa disangoma di operate ka ntho e le nngwe. Le ha it's just that re operate ka ntho e le nngwe. Mara ya di kingdom tse fapaneng. Re fapantshwa ke di kingdom. Boloying ho sebediswa tumelo. Bopholosong re hloka re sebedisa tumelo. All of us we are using a faith. But the only difference is the kingdom. Mibuso. Na ke mopholoso ke gobela ke sebedisa tumelo le client yaka. Le ane ke moruti wa pholoso tlo sebedisa product ke sebedisa miriana le client yaka, but at the same time ke sebedisa tumelo le ane. That is why today le tshwara matswai a lona are powerful. Products are not powerful because di tswa tlolong ya motho connected le ntate mdimarning. Why this are said sometimes? Thank you guys. One, until you change your mind. La tseba re le ka ra kereke ya motho a tlotsitsweng. Hantse ke tla so ke re ntate mdi message o ke tlo rutang ka ona ka re nka be se nna o rutang ka ra kereke ya ka. E tlo ka re ke ipuela. E ka re ke batla glory. Ka re nka message ona ka lo rera to somebody. Mona be ke bitsa motho a tlo rera ntho. Ya bobedi. Kia. Kia bobedi. Matthew chapter 53. Matthew chapter 13 verse 53. Matthew chapter 13 verse 53. Jesu ile ipolaya mo. Jesu ile ipolaya mo. Bala mpum. Verse 53. Ya re ho ba Jesu a qete ho bolela ditshwantsho tsena a tloha moo a fihla motseng wa habo mme a rutela batho tlung ya bona ya thapelo ho ba ileng ba hlollwa. Obana Jesu ipolaile ke bo bana. Verse 53. When Jesus finished telling these parables, he left that place and went back to his hometown. He taught in the synagogue, and those who heard him were amazed. Ho ba ileng ba hlollwa. Mme ba re bohlale bo downfall kapa mistake ya Jesu. The mistake of Jesus is to go to his hometown with the anointing. Aye kubantu abadinga into kodwa ebantwini abamqhelileyo. Aphathe into that people need. But he took that, going with that thing to people that are used to him. Jesus.
a nka ntho uthathe into yo batho ba e emetseng le ya hlokang that people need and people are waiting for. yo bo Bartimaeus ba ne ba ema tseleng ba emela yona Bartimaeus bebema endleleni bamela yona ba le. emela ntho e hodima morena Jesu Waiting for this thing that has rested upon Jesus. bile re bo Bartimaeus ba ne ba dutse ditseleng Bartimaeus will stand on the road ba emetse Jesu waiting for this Jesus. bo Martha Martha, ke bane ba ne ba molata ba re morena yo mo ratang wa kula re a tseba ho ka tla o tla change seemo the one that you love is sick, but we do know that when you come, the person will be made well. Jesu a nka ntho Jesus took that a etsa thing mistake and made a a mistake. nka ntho a tsusitseng Lazarus ka yona Took something that he made Lazarus to a nka ntho eo resurrect a with. tsuse moradi wa Jairus ka yona Nento le afuse umntana kaJerusi a ngayo. nka ntho eo e kgone go multiply mahobe for 5,000 ya batho ba ja Watata into that brought multiplication for people to eat. a nka ntho ena Watata a Lord bathong and got to a ba sa town tlo ipona ba tlo sheba yena e seng ntho e hodima hae where people are going to look at him, not this thing that he has or this thing that has rested upon him. a se ke ra re Let's not preach, Dr. November. Ha Jesus. Jesus a kena ka ntho Ungene ngento. mpalle ko ba page eno re tlo gutlela ho yona a mo yo hallang re tlo gutlela ho yona re tlo gutlela ho yona mpho mathawe ye o luka ngwanaka chapter 4 Luke chapter 4. verse 14 And then you go to verse 14. Verse 14. Yaba Jesu o khutlela Galilee. A tletse matla a moya o halalelang. Butumo ba hae. tebo matha Then Jesus returned to Galilee, and the power of the Holy Spirit was with him. go tla ngape ntshebeng ka speed fela Jesu ha tswalo When Jesus was born, le yena naye o tswetsa le ordinary was born as an ordinary person. tlo go tswetsa ntho e shapang baruti Let me tell you into better e bafundisi. etsang gore ba be ordinary That makes pastors to be ordinary. ba fella titleleng Baphelela kwitayitile. pedlas Give me a glass. ka speed so ka sekolo because ke a e galla go kana go tla e bata e golo wena man thank you ngwanaka mwana wa matho a ke tswa letla ka dikwaekwae tse go gotse so we quiet ke mamoyeti mo Who is the visitor here? abuti tlo kwa tshwara Hold this. ke dikhoko di le pedi Both of them are Coca-Colas. lahla e sena molemo Throw the one that is useless here. ba neng a e lahla Why is he throwing that one away? because Gokuba, e ntse na le title it does have the title, or it still carries the title. ka mantswe man In other words, title the title, le e bona we can see it, mara ntho e re e hlokang but what we need ke content is the content. ntho e ka What is inside? ntho e shapang baruti To better bafundisi, ba fella titleleng baphelela kwititle, ba sa tsebe gore title not knowing it e senang le thokare that has nothing inside. now ha re tswala When we are ke born, le jwetsitswe ka re le nna even ga ke I, tla boruti mona when I come here in the field of pastoring,
ke tshwere title holding a but title e le empty. that was empty. Jesu ha tswalwa When Jesus was o born tswetswe with ka title with the but title, empty. but that was empty. That is why Kungo. how bala Luke chapter 1 When you study the book of Luke Jesu chapter o 1, ile a tshwanela go ya ye thabeng Jesus had to go to the a mountain lo testuwa and be ha tested. qeta o testuwa After being tested, jwale wa gutla he jwale is coming back. o tla o reng He voted. first e ba le mpho motseng yaba Jesu o gutlela o gutla haleluya haleluya a tletse a matla tletse a maaka moya o a halalela tletse maaka He was carrying the Come on, Holy a Spirit. tletse maaka He had ka power. mantswe a mang In other ha words, na le thabeng when he was in the mountain, before ya thabeng before he got to He the was mountain, empty. ebe e ne le Jesu it was Jesus ka title e golo with a big title, with no content with no content. down hanje modimo a God mo seba looked at him a re ha le tsena when he was o like tlo this ba now. ordinary He is person going to be a ordinary. mo tlatsa ka maatla He mphe filled him with the power. Jesu a tlatswa ka maatla Jesus was filled with the power. a tlatswa Wagcwaliswa. re mutla bua mantswana Simva ekhuluma lamazwi. ibale botumo ba hae ba butle kala hona manhlong swaka yaba Jesu o gutlela haleluya Eh. a tletse matla a moya o mo halalelang yo halla botumo ba hae ba phatlalla tikoloho yohle a ruta tlong a bona a thapelo Eh. a tlotliswa ke bohle utlwa mantswana a wa buang utlwa mantswe a wa buang verse 18 verse 18 moya wa morena utlwa o reng a re moya wa morena o dimaka o dimaka hobane o ntlotseditse ho bolela mafutsana gobane o ntlotsitse ka mante bohle mona re mathe Verse 18. The Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to bring good news. theta The Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to bring now good sheba news. moya wa modimo The Spirit of o God anointile Jesu has anointed gore Jesu Jesus a ska ba ordinary so that Jesus does not become ordinary. he was ordinary Yes, he was o ordinary, tloswa from that level ya o ba ordinary but he was moved from the position of being ordinary. abuti wa ka wa e batla khuka kapa e sia wa e batla o mo etia velte man God bless you moya wa morena o dimaka The Spirit of the Lord is upon me, me o ntlotsitse and it has anointed me. mamelang he Listen then. ntshebeng kaofela Look at me, all of you. ke tsa ke re fanda I said I'm not preaching today. ntshebeng Dijongeni. John chapter 3 verse 16 be re modimo ratile lefatshe a kalo God so loved the world ho a ileng a fana ka mora wa lona that he gave his begotten son. but ntho e nqetang kere Into endigqibayo yile. modimo God o tlisitse Jesu a le ordinary mara ha mo dumela hore a phele lefatsheng a le ordinary brought Jesus ordinary, but he did not allow him to be ordinary here on earth. Jesu Jesus, a re fa ntho e senang matla he didn't give us something that did not have power. number 2 SB, Jesu a re fa ntho e ordinary Jesus did not give us something that is ordinary. re fuwe Jesu We were given Jesus, mara modimo but God a tseba hore Jesu knew that Jesus, ha le ordinary when he is ordinary, a tlo kgona ho thusa batho he is not going to be able to aid people. Bible be re And the Bible a says mo isa thabeng he took him to Mo the a ileng a mountain lekwa where he was itse tested. qeta ho testiwa After being tested, matla mo yo halang a dula hodima hae the power of the Holy Spirit Am- rested anointed. upon him, anointed hore him. that anointing Ukuthi elo a gqubu tlo re lokolla ka yona was to liberate us. tlo nke le jetse ma Victoria Let me tell you, my members, modimo o uNkulunkulu re file ntho has given us something e re tlo relayang ho yona that we are going to rely ha re on kula when we are ill, ha re
a re fasitswe, when we are bound, a re futsanehile, when we are poor. o re file Jesu, He has given us mara Jesus, motlotsa. and He anointed this Jesus. Ke a qeta jwale. Diagriba. Ke mang ya nkutlwang? Ukhona ontivayo. Now, ntho e re shapang re le baruti. Into esibethayo Baruti njengabafundisi. ba fella ba thabela ba bo pastor, Pastors are content with the title of being a pastor, bishop bishop, without content. Ntho- without something that is Now, inside. re be re kereka ho bona. And then we fellowship in their Then churches. ha re fihla And then when we ho arrive motho ya tlotsitsweng, to somebody that is still anointed, dikelello tsa rona still our di ntse mindset di sokola understand hore mare eno a se fada ena. are still struggling that this one is not the Pope that we come to. This is not hey, ha ke fada. Ha ke la nkwatela. Ha ke fada. Ebile ba fada ha se dintho tsa ba. Ha se sa dintho tsa lefatshe. La nkutlwa. Ka ba ka tswa tente one e jwale. Why di tente di tswa jwale? One. Brother wa ka hlokaetseng e le moruti wa apostola. Ha ke ne re tshwana re le ordinary pastors, but mohlane qeta o tlotswa ke re qala lefapane because now ke tlile leveleng ya hae xolo inclusive leveleng ya hae. I remember my mother mewaka e le ngaka ya Sesotho a iswe ke bo ke sick a jwa ke a na le cancer. Hai qala cancer e mo shapa ke a ntsa sa e didoteng a ya dingakeng tsa Sesotho, dingaka tsa Sesotho tsa re ke moya, ba re ke moya. Neng ba qabanya mme wa ka le mosadi wa butu wa ka e le malome wa ka, mosadi wa mosadi wa o butu wa mme wa ka, because ne le ngaka le yena. Dingaka tsa re mosadi wa butu wa o jella mona because moya wa o strong, ba mihle me ya mami ya tseka mo e tseka di position. Mawaka ya ba sangoma a qala kena kereke ya Sephiri, ya ba mme wa kereke ya Sephiri ya ba sangoma. Ha ke qeta ba sangoma hae mona phase 6 mme wa ka nana le di 2 liters tsa di drink tse o nona le ntate mo di ntate kgetsi ga morso yeo. A dula hae Satan ke a ipotsa na etsa le mme wa ka. A thwasisa mme wa ka mara dula hae o nahana ona etsa Satan. Ga morso kgetsi tate kgetsi a thwasisa mme wa ka hae ho kentswe dibotlolonyana tsa di 2 liter di kentswe tsena di kentswe ka dihlooho. So hae ha o kena ha wa tshwanela ho ya le mating, o tshwantse pele o kena ka le mati lo potula dibotlolo tsane tsa di 2 liter tse then go ona o tlo kena ka tlung. So nna green next di batle ntho tsa so ne ke fihla ke kena straight mme wa ka ba ra isongo ambo chikelesa ke re chikelesa a ke na nako eo a ke na mona kwa machikelesa a ke na nako machikelesa mme wa ka na nkwatela yo mme wa ka na nkwatela mme wa ka na bona ke le kgahlano di ntho tsa hae. Ke o ka tsatsi le mo profeta wa hae a njwetsa re hey ke bona nonyane e ntsho mahetleng a hao jwale o bua jwale mme wa ka mametse ke ra mama e tlwele tla fofa mme wa ka re tlokwa mme wa ka re izapha mme wa ka na mpitsa songa tisongo kukunya kwa nto nokuthetha yo pha kunya ke masepa wa buanya ke re ngare ngaka mo profeta re hona le nonyana wena o re tla fofa.
mme wa ka ya ba ngaka a kula ka tsatsi le leng ka mo kgaola a ba pholoso ke le stratong ke rera stratong a ba pholoso be ke kgaola difa ha qeta mo kgaola difa ke ga qeta di kgaola ntho tseno a ba kula ba admit hospital kanti kwana ba mmona gore o na le cancer e mo jele spinal a sa tseba o tsamaya brother wa ka ke moruti wa pholoso wa apostol nna ke moruti wa pholoso mariana le ntho ka hare mme wa ka ke a robetse sepetlele ke ro brother wa ka tsa mo molata ke tsa mo molata o monke ba hana ka yena o montsha o mohlothe e tsa ba hana o montsha o mo discharge brother wa ka re ke kopa o monka le tjena ba ra re to mo fa wheelchair a re mo fi di crashes a re mo phoenix a re ke shapa monka a mo jara mo kenya ka rakolo ya mo tlisa le jwana ha na robetse sepetlele next sai brother wa ka nkwatetsa re wa yo sa lo bona mama ke ra ke re wena mo yela dipanana nna ke yela mane ke lo motsosa ke tlo etsa dipanana ma o nothi sa le bitire o ja dipanana o tibile o jele bonyano tsa o jele hafu ya panana ai lona le tsebe le tshwereng ke lapile ka style ba tsona wala ke tsa tsena ke a theosetsa now baba mohlotha a batla ene le laboraro ba fihla ba mme ka pele a re mme wa kana le tsena ka pele a ditse ka lekeke tsena sofa a me studio ne ke bina pinere aliko hikama pela ya makanka mofing wa peke because ona itshwarella ka ona tje kanka mofing wa peke ka o lahlela ka odimanga ka odima ke le ka o lahlela ka odimne ka odima kereke kanka mofing wa te wa peke ka o lahlela ka odima kereke a qetibe ke ra I am a tsamaya modimo a kopanya masapo a cancer the problem is when guys Shaba Wetala, I'm not an ordinary person, but the problem is Jesu akua uYesu wasuka having the power of the Holy Spirit, the power that resurrected Lazarus, that made the blind to receive their sight. The power. For 12 years, mosadi ana re ntwe o tima Jesu a ikgwe ke le re ke ne ke buelena ha ke ka mo ama fela thasha kopo Jesu a fihla ka ramotse wa bo Jesus got to his hometown, went to synagogue, and taught,
and told. Ya pele e re ba hlollwa ba makala They were amazed ke the first thuto day ya hae. by the teaching that Jesus O tlo utlwa jwale delivered. ba tlo ipolaya jwale. Uve baza kwenza ntoni ke ngoku? Jesu o ntse apere. Jesus is still Oh. clothed with the O ntse anointing. apere. Matlane He is still clothed with the power a fodisang that is a healing, lokolang. that liberates, Ao Jesu ao ntate Modimo a mo fileng ona whereby God gave this powers to hore a tlo Jesus lokolla batho. so that he can liberate people. Jesu a kena Jesus entered his a hometown fihla ruta. and taught in synagogue. Tlo ko etse Jesu ntate. Itse ha ntsa ruta ya mpho When he was teaching, ba hlollwa ke yena ke batla mo ho ba ileng ba hlollwa ba hlollwa mme ba re ba re bohlale bo le diketso tse hlollang ee eo o di nka kae na ha se mora wa mmetli wa mapolanka mamelang he listen, then, Satan operator so Satan operates in this manner. tlolo yena This anointing, ba e bona they mara witnessed it, Satan but a Satan ba batlisa o etsa hore ba batle di-file ba batlane ba shebane le Jesu e seng ntho hodima hae. wanted them to look after the files or the background of Jesus, not this thing that has rested upon Kopa him. o ipheta teng. Tell me, Peter, ba batlana ba shebana le Jesu they are looking at le Jesus background ya hae and the ba background, kgawana le ntho e dutseng hodima hae. and they left behind this thing that has rested upon Ntho e Jesus. shapang kereke Into bethi gore cawe. mopholoso a tsamaye dilemo nako e telele ka ra kereke ya motho a tlotsitsweng. For a saved Christian to fellowship many years in the church of somebody that is anointed, Ya pele the first thing ke mofuta wa batho ba re tsamaya le bona is the type of people that we walk with ka ra dikereke in churches, ba o re entseng di-friendship le bona that we have made a ba o re companionship with. qoqang le bona Those ones who we are chatting re with, qoqa le batho you are communicating ba with, etsang gore ha o tla kerekeng that are doing when you come ha o to sa bona church, tlolo you no longer see the o so bona anointing, November but ubona uNovember mesebetsing in jobs, di-colleague tsa lona your di le colleagues. etsa gore ha le tla kerekeng Zenza ukuthi xa lisifika esigawini qeteletse le bona November nibone nje le sa bone uNovember, ntho e a e apareng. not noticing this thing that has rested upon him. Now Jesu a Jesus, tla bathong ba tlwaetseng ba tlwaetseng yena e se ntho e beuweng hodima hae. wafika kubantu abaqhele yena, not this thing that has rested upon him. Ntho e le etsang gore tsatsing lena The thing that makes even today o tlo o sa hloke o tlo dula le nna fatshe one enza ukuthi ningayenzi imizamo yokuthi nihlale no Dr. o be le November, mathata mara bo utlwa gore ke kwa tla mo profeteng wa gago to suffer and be burdened and feel like you won't come to your prophet. e one ntho e ka etsang jang Inye into engayenza it's njalo when o se sa bone anything ka yena is when you don't see anything with regards to the pastor. kopa ke qetelle amen when o se o sa bone next When you no longer see anything, if o se mpona jwalo ka fada if you see Dr. kapa November jwalo as a ka pope jwalo ka an ordinary person or an ordinary ke person, bua pela ntate Modimo bona I'm saying this in front of God. a ona ntho e tlo etsang gore tle hona There is nothing that is going to make you to come to Dr. November or consult Dr. November. this man if ana sa tla If this man did not come to Dr. nka November, bantsha le demon possessed he was going to be demon possessed. ba baka ba dutse mona How many people are seated ba here demon possessed that are demon ba bang possessed? ebile se bile selemo se fedile a se o rapele mara ona ntho e reng teng tlokwa wena ke bone monna o sa le sekolo tlohle lebaka monna o ke mone o sa le sekolo apere hempe o kutile hlooho re a leboha ke wena mo phuseng ke so o na lla gore ha ya clippereng banna ba makeišeneng le teng bo ipopeng bona le metsi a ke bue ka baeti mane wa e le kwata baeti ka laboraro ko rapeletse ka laboraro ke rapeletse mosadi wa ke a manifesta
ka laboraro ke rapeletse mosadi wa hao ke ba lo bua ka o yena ka mora nako e telele. Last week ko rapeletse ke last week ke nini 2 weeks lo kwa ono sa lo school no jwa re le banda de mdi ono ntse etsa etseng ka wena mara last time ke mo rapeletse ele nna molatile stulo ba le ka ba kwetse business ya mara nna no sa sanjwetse nantsa sanjwetse ka laboraro ne ke rapella batho staff saka. I was praying for everyone ke ne ke rapella bang le bang ka ra kereke ke a mosadi ona ba le ba bua ka o yena ka morana go telele ba bang ba lona sebe o qetetse gale ho feta matsong aka but ha o soka o bua le nthering a gore ke lo kopana le mprofeta and tlo jetsa bane. It's when o so fihle stage sa mpona ke le ordinary. Ke qetetse nene ngo rapela Khale papa. ke na go kae Se ke lebetse ke khale. go se lebetse Ee papa. ke qetetse nene ngo rapela ema ka motho Motlang o no mpotsa gona ha gona ha ona motho a kulang. ke nene Ha ke sa gopola ke neneng. Tongwa yena ke mo rapeletse ka laboraro ke laboraro ha o no le teng ba lo ikaba bua o yena re ba tsamaise monna e mo le yena monno we a ba sokole o monka yo ba monka fela ka e le nngwe fela gore bana ba lo ya ba butswele nako e telele ba re o tswa tatile ka laboraro ke a ke mo rapela ba lo ike ba re ba tsamaise monna hae ke laboraro kre Eh ntate ona Moruti. ona Ntate Moruti o no fedile. ke eno monna pela hae ke mo rapeletse ka laboraro monna a tsamaile ema he monna le wena go tlwele o nke ya tshema le wena go tlwele fela ha gore ba ke ba sokole mana wena ba re phufela o sotla o mambitso la ntate Edward Lemona ba o bitsa ka meriana ba lo ba nka ka meriana because ha ona monna ka tsamayang fela ba ngala fela banna ke a tsara ba ngala kae botse bontate matsotso gale ba ngala ka laboraro mosadi yona ona manifesta ba lo ba monketse monna ba lo ba bua ba re ba tsamaise monna hae ke ano monna hae tsamaile ka laboraro. Now the problem be re kwala it's when o so tlaetse tlholo ke betetse nene ngo rapela aus nene Khale. mama ema ka motho wena le jelano le nkile kae Linkile ona mo. wa lisa kae Ka le beya ona mo. o ne le nkela Ne le ithu ntate Moruti ha ke nka le jwele ke le beya mo. Ke ithu. Ke a botsa ene le ithu. Ha ke ra le peni tshwantse o mpolela ke peni ntho ska beya le jwele mo. Ke ithu ntate Moruti. Ntate Moruti ke la re mona ka tsatsi le leng wa leleka nna ke tshwana le maseba ba tsone kapa ha so tshwe jwalo daina na ba le teng no so tshwe jwalo hona ga o ntse ke sa le Ntate Moruti kereke ina se a ha o le mo. I want to tell you truth. There's not your church alone. Yana kereke a se a ha o. Yana church is not your church alone.
Bear mic. Not your church alone. 15,000 is my man's money, that money. Not alone. But of English. It is not your church alone. You must know that thing. And happy to battle Halmel and turn out Ala Hakaman, phase 3. Ke Hakaman. Asimo ho yetse tswang dintho teng. Ke Hakaman. This my place, that thing. Go deeper, Mama. Budget. What do you touch? I can be a legion. Can take him on. Carolinka, Olinka Galijani. A right killing Kilemon. Kerjolo, Olinkil, Lisa, I want to hook Sesamo. Let's take from Lelek. We choose my friend. Let's take from Lelek. And I want to Morella pay. If you are used to the anointing, when I conclude, now, Manch, but what rights in people that are used to the anointing, even this thing that their pastor utterly says, surely I'm utterly saying this in front of the Holy Spirit. People that are used to the they anointing, don't respect ha ba hlomphe motho eo e leng hore tlolo e hodima hae. I'm saying this in front of Jesus. Into better bantu abaningi. And say, once once you are able to identify this thing that has rested upon your pastor, their advice my kirata English mea. Kibilela skaba kinexama skolo liana yo. Once, listen, my children. Listen to me attentively. Once you get used to my anointing, and you get used to Dr. November, that I bring to you is go and fellowship to another church. And just come to visit in this church. Once so filati kapa so le too much so na ntho tse ngata tse tletseng ka nna in your mind o so na ntho tse ngata le tse una le di issues ka tsona ka nna sefapa my advice of the truth ke hore sama patala kerekeng sefapan ke bua nnete ba tsona. And I'm not saying this in a bad way, Mary, because I want to help you. Because once also twice, Otota Bible, just so can a ruta ayeta, but I want to turn a mood, Gaba Batana, the pastors are Jesus. Ototo is a line, Eba the Pomus of Wicked. Eba the Wicked. Ototo keep away by the fellow Wicked. 3. Verse 50. Make a lang. Ask a Kalahamun. Bahupiseya. Bakwatiso again. Bahupiseya again. Bare ha ho le jwalo. Bare ha ho le jwalo. Tsena tsohle yena o di nka kae. Tsena tsohle o di nka kae. Bahupiseha ke yena. Bakwata ke yena. Bala.
Jesu a re ho bona Jesu a re ho bona moprofeta o hlomphuwa hohle moprofeta o hlomphuwa hohle ha e se motseng wa habo le ntlong ya bo fela mono teng a ba mmone o tlo itla Bible re moo teng ha ka etsa diketso tse matla Jesu ha a etsa diketso tse matla tse hlolang tse makatsang ka baka la ho se dumele ha bona qetile ke mang Jesu tebo Who is Jesus? ke ana etsa mehlolo As the one that performs mara ya miracles. sa etsa mehlolo ka baka la hore dintho ba ne ba se ba tletse too much ho fihlella di affecta tumelo ya bona once le ka ba di meeting mo buang ka baruti you will never o ka se tlohe meeting kapa bua le batho kapa o qoqa le batho ba buang ka moruti wa hao hampe o bo le ka ra bona bonahano tlo tloa ka kelo le right mo ya qoqa you are lying you will never be the same again. And the problem, but Many people can speak. there are people There are people that can speak. They can speak to such an extent that they will even convince you that this one is the Abu truth. Madimabe. Kelisha, Satan. Satan. We etsa fela re mohla re tlang ka ra dikereke. Wenza ukuthi ka sesifike esitaweni. Re ska ra hlola re bona ntho e rona. We should no longer see this thing that has rested upon our But pastors, but look at the background. Now kereke The e church favoriweng o e bona kae? that is favored. How can you dissect it? O bona ka ntho ntate modimo a entseng. You see through the things that God did. Lerato le ntate modimo a re ratang ka lona. The love that God loves O us re with. bona ka o re fa Jesu le ka tsela eo a entseng Jesu a be ka yona. Umbona ngendlela sinika uYesu nalendlela ayenza uYesu abe O yiyo. re file Jesu He has given us a Jesus qetile motlotsa. and then he O re anointed tlo him lokolwa ka yena. so that we can proclaim liberty Re through fole him. ka yena. Be healed through Ka him. mantswe a mang lerato la ntate modimo. In other words, the Re love le of bona God, ka ntho a e beileng ho Jesu. we see it through this thing that has rested upon Now, Jesus. if kereke, If the if o church, tsamaya kereke, if you fellowship in ya the nang church le ntho modimo a ileng a e beha ho Jesu ka semang. that has something that has rested upon Jesus, If moruti wa hao if your pastor a na le matla, has the a na le power, tlotso, has the anointing, a anointuwe ke modimo, being favored and anointed by Ka God tlolo. with the anointing, e tshwanang le eo Jesu a neng a e fuwe. that is like the anointing that Jesus Ya received ho lokolla batho ba tlang weng. to proclaim Ya ho liberty to fodisa the batho ba bound, kulang. to heal the sick. No tshwanetse be o respecta tlolo eno ka In tsela. other words, you were supposed to respect that anointing. Guys, ne tshwanetse be le hlompha tlolo eno. You were supposed to respect that such Because anointing. lona, Because Ha le fuwa motho fela. you are not just given an Fuwa motho ordinary person. ya kgonang ho cancela dintho tseo Satana di entseng dilemo maphelong a lona. You are given somebody that is able to undo the things that Satan did for many years. Le fuwe motho You are given ya somebody kgonang ho etsolla ketso e nngwe le nngwe e entsweng dilemo. that is able to undo each and every act that was being done by Satan. Mosadi ya nana le mona The lady that a was na here, tswile sebete ka tlase ka privateng ya hae for more than 10 years. A ba ya Moria but a ba kgutla ntse a le jwalo. But a fihla moo ntho ene ya ba e fedile within no time. thank you, Holy Spirit. O ntse o sebetsa? Sebetsa kae? Wena o sebetsa kae? Ha o sebetse? Batla mosebetsi? O batlile mosebetsi? O ntse o batla? Ha o sebetse? Ya ke sebetse ne ke theoela ntate ba ke tloele ne ke sebetsa kitchening a gana mosadi a ka gomamang ka mangwele because ne ke O no kropa kitchen. ya ba ke tloele Maro o hlokomela. ya ntate moruti O monna hao ke mo hlompha. Rana monna a di atla mantsa khoma maka mangwele.
mara re shebe hore na ebe ke innocent ntho eo le ba kae ho yena because le mo kentse le iqetho le ba kae ke tlo kwata le ba kae le tlo tsamaya a se ka la ntshukodisa this way. 1, 2, 3. Get out! Out! Turn! In Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ulokole nintse disicutho seliskintse mahlongayo. Uqedile? Jesus. Tswa. Ulokole le tlo tsamaya ka. Fela ntsenyetsa nako. Le ya tsamaya. Ka ba tsamaya. A ku utlwe le reng. Tswa. Le ya tsamaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, c'est l'enseignant. Le rouletin. Re batla mo borisa bophelo. Le matlametsa. Re batla mo tentsha bophelo. Le batla atene le bophelo. Re batla ska ba le nix. O dula kae? Hallo. Nna ke mosadi. Ska hlola ho tena diphahlo tsa ainong o ithatho sa ntse le monyane. A ene diphahlo moshimane wa ka utlwa. Ke go feta ke mona moholo ya lekanang le nna. Ya shebileng sa mara ba tseba re skipa sa aino. Ene ke ikaine. Aksonyana kre. Ke date, a ke nyala. Le re le batla motentshai. Re batla ska ba le nix. So le motentsha bophelo. Re mo kwetse. Le mo kwetse jwang hape? Re batla be le tšhelete nix. Le mo kwetse jwang hape? Ka meriana bosiu. Le entseng ka meriana? Ga gona o kena ho yena go bitse bosiu. Be le etsa? Re go kenya meriana mmeleng mo. Go gohle ma fitlang teng fela. Ba kwepela hae. So. Molokole. Le molokole. Buela modimo. Eya. Le batlang ho ya. Ntho tse ngata man. Ngwane no bohlale. Ke na le potso. I have a question. I get the deliverance, but one pona ba batlang ho mpona ba. Ba batlang deliverance ba tla tshwana le ba mpona. Ke na le potso. Le ba kae ho ya? Le bangata. Le gotlile neng ho ya? Re hatla neng re gotla neng re hatla re dule re mo monitor ke re. Le dula le mo monitor. Le mo monitor ka eng? Ka ntho tsa rona tse re di beileng ka tlung ka mona. Ka tlung ya hae. Le beile eng ka tlung ya hae? Di tlhwedi tse re mamelang ntho engwe le tlhwedi. Tlhwedi ke ke ntho e shebileng ho etsahalang e mamelang ho etsahalang. O tlhwedi ke ntho e nang le theshebile. Le na le tlhwedi e le beile ka tlung ya hae. Le beile ho kae ka tlung ya hae? Ka o tropong. Ka o tropong. E sena go ka le beile ka tropong. E tla bosiu, e tla motshehare ke nako e telele. O ba sa tsebeng ha se ene a ntse a bua empa ke baloi ba mo loileng ba ntse ba bua ka hare ho yena. Ke na le potso be qeting. I have a question that I'm done. Baloi. Witches. Ba sa o batleng.
that despise you, batho ba sa o batleng people that despise you, ba sebetsana le wena every day. basebenzana nawe O tlo khona. fihla nini mo o tjhentjhang kelello ya hao o ko tlohelle taba bokereke le ha o tla kerekeng o ko re mara nna ke batla ho ya kerekeng ba tla qete ke kopa moprofeta ba ka tlo ncheka. Just check up. If o sa batle tsa sit ntho one on one o dula fatshe o tlo fihla ne stage sa hore let me ke patalle just to dula fatshe le moprofeta hore neta nke check up. Na re sa dule fatshe just for prayer. Ke le batlile ntho e simple ka 300 just for prayer. $300 ko patala attention because le tla kerekeng ba bang a kgone le rapela le bangata kgone le rapela. Bona this lady ba mo shebile ba mo monitora yena ba batla mo sulafaletsa bophelo yena ba re ba batla ra boreke bophelo yena le beileng ka tlung ya hae kapa le mo monitora jwang re kentse cheiki ka morao toropo le kentse cheiki ka morao toropo le shala le bana cheiki kapa le se bone Hona le sound mo toropo ntate Mogote. ka mora hona le sound Hona le sound e la ngatanyana. kana le modi kae I'm now ke 41 ntate Mogote. 41. Ntate ke Mogote. bona se le mo le ko bona ka o dula fatsa o bua le nna o kgathetsa haholo ko re 41 e ngata haholo mara ke a utlwisisa now ke qetile one ba mo kenyeletse ba mo kentse ba mo file monitoring spirit se ba monitora se sulafaletsang bophelo ba hae if a satle a consult yena ba mo le yena ba mo file monitoring spirit Talk about talk one. Yani. Monna o kene talk one. Ntse handle. Timgone tsere handle. Ntse le handle. Ntse re le handle nne pastor. Handle. Mme ke ena na le mathata o tla hlalosa mathata Oh, wa ka taba eo. Hello, ne ke sa utlwisise hantle na ntate Moruti o butsetsa kae. Empa he ka la bobedi ne ke le kerekeng mona ha ntse re clean. Ke ne ke kopile o semphomotse a rekele letswai la futa. Ha ke tsamaye o semphomotse a mamfa ona. Ha ke fihla hae ka futa. Private part ya ka he ihla ke dula fatshe. Ha ke tsebe ho etsaetseng mare ka bo hara beke ka bona itsile ntho tse ding tse tshosang. Ebile hona le smell se seng se tswang se seng hantle nna Ntho tse tswileng di tswile before futa. Ine le peisinyana fela tse ke di tlwaetseng. Ha ke qeta ho futa ka di tshosa di tshabeha. Ke tshaba ho di sheba le nne ke di tshaba ho di sheba. Mare he be ke re ntate a shebe. Yena na tshwanetse. Nna ka mo kwatela e fela sa sheba ke re tshwantsa. O ba le ngalo yena ya halala ibile ke yana hata mo agre ke yana hata mo agre ke yana tshwantsa shema and then bakai then wa futa anda to mo be ke ha ke qeta ho futa ya ba di hlaya di suka ba ke ntho tse ntse di le ka hare ha botho wena o di shaba di peisene di le jwane di sosa ene hlile ntho ka re maqeba o ke la bona ha ha PC le e entse boladu and then ka private then ha qeta o di sheba abari
ke phuthe hape and then ke be ke hlapa ka metsi a letswai and then ke dule ke buletse moya di dikgono monna hao mare le yena monna o wa sa bui straight ro batla o dula ntsa a shebile fela jwale ntse di le teng di ntse di le teng le no jena ntate moruti tswang lona se ka la ntshokodisa tswang le tlo tsamaya le ba kae re ba bebe le mo kentseng ka tlase re mo bosa le se moriana ke na le potso if next ba lata ke ba bitse bana ba tlo dula ka ntho na fihlela ne lona ba qetile rera o fihlela le change le dikelello tsa lona o fihlela le understand or this person modimo motlo tsaitse o fetola o lokisa maphelo a rona le dutse ka mathata le image hona jwale ntse le sa itse tshebeletso tsa masepala next pastor next ya gole se le kgwedi no Jojo yani Jojo thank you Prophet and I say le Prophet ke man mo tsamaya ka re ka tsamaya ntse o fokotsa malapeng mo Satan kana go tsona le motho ya tlotsitsweng kana go tseng bana le moruti le baka le ka etsang fela ngo tate moruti ke bona ho ja next ba bitsa no mbulela tlokwa wena ba se ba khutseitse bofebeng o so le letawa so le sefebe itse ntate modimo qeta o thusa ba lo ena ba mo jwetsitse ne re hlaha Bethlehem ke mo rapeletse re hlaha Bethlehem ba lo ka ba re batla mo isa bofebeng le botaweng gone will ba mo nkile ntwana ne ke di ruta ka ona gore ha le sena moya wa modimo le kgolo le o bona gore mare mona ba lo ba se ba nketsa dintho tse rong gone bye ba bana no ke festive season no Fred o qetile ka tent ya hae ke sona le tla ba bona ma Victorious bo se le ke le bo ba pere di Bermuda tla ba bona ka di Bermuda mothali betso re ke batho ba kerekeng le tla ba bona ba tshwere savana mpa tsa bona di ntse di budulwa ke savana bana yona ntse hodisa mpa tla ba bona di gamorso tsa ba loi ba pholoso ba weak festive you know that tla bona ke tsane tulo di empty tsa batjha tsane tulo tsa batjha dina batho tsa mo ba botsa ba kae ba nkga setlamatlama ba tauwe ba kolobile ka tlase dilono di metsi ke bua ka dilono ba no se di tso di ma dilono ho no se di tso fail Sanza tlo sokola fihlela le tloela kelello tsena tsa nna tsa kereke o fihlella le nna ke sa batla ho etsa kereke ke sa batla ho rana kereke se church ha ke sa batla ke batla ho thusa batho modern o ba rerela modern le tswa ditherong guys le tswa rerela le tswa bo Roma le tswa bo Churchill ba tswa bo wesa le reretse khutu thero ile thuse kang le knife ke le bitsetsa tlo le rerela motla ba ke senya nako ya ka le nako ya lona bayet ithuteng o patala bana baka 300 ka 1000 rand o dula le moruti fatshe by doing that o patala attention or nanta te moruti ke batla o dula le wena fatshe I said something very powerful Lesotho kere le mona motho FM ka la bedi ke buile kare ba lo ile kile la ba bona ba futsanele a ke la tseba ba futsanele batho bohle ba rolo yang ba futsanele le awe aba futsane ya batho ba if moloi a targetile tankiso ke tankiso if baloi ba re ke batla ho destroy bophelo ba tankiso ha na le 2000 ha tlo e spenda ho yena o lo e spenda ngake for meriana
if ngaka eno sa mo thusa ha ka ba le 5,000 o change ngaka o ya ngakeng ye nngwe ka 5,000 a ka spenda 20,000 ka ba a batla o destroy bophelo ba tankiso that is why ba sa kgathaleng bona mar lona ba pholoso ntho le etsa hore re qeteletse le ntse le khalla o tlo dula fatshe mona ke re fela ho thata o ntsha le 300 ko re ha o ntsha ha o re ntsha 300 ka re bua ka 3 million R300,000 ka re ntsha 1 million. And it is not right. Next about the rapela holo social media. That's about the rapela holo because when I di khamorso tsena tsa di tsa ba lwedi di colleague tsa rona ba dutse le no ba le shebeletse ba dutse di khamorso tsena ba bang it is not like ba shebeletse nna ba emetse tlo le shebela le rapela fela ba ne ba utlo ho etsalang ka nako tsene ke le create monyatla re mponeng ka mora service mponeng la o sa kule let's say hona jwa this guy ha kule mara ba mo kinyeleditse tshetshenki ka morantlo o mo monitor ha kule if next time meter ha nala ntina hlakitseng ka le rekisetsa ma mme ne ka ba se prophetess ka mo kharatang English hi wale metsa tshelo wale metsa tshelo ale tlo ntshukudisa wale mo gotsetse jwale wale mo gotsetse jwale wale mo gotsetse jwale batla tlole kereke le batlete a tlole kereke ke qetile eno tlo bona ntho enteneng ya bapholoso ntho bapholoso ba weak bapholoso ke di khammorso hle khammorso tse very weak ntho e ke rat se le ke o kae ntho e ke rata ngwana go gae la bona ona jwa lona le bomphomotseng kaofela ba le bo datini kaofela le bo mang kaofela o bona ona jwa le ke nako ya ne ya monate ba tlo le hubisa bagotsi ba lona le tlo mata ka moraba le ntse le golopa ka bona gotsi ba lona mara bao le sa gone go ba mathisa lona o tla ntlong ya ntate modimo kwana santse lo tena di shopene bo palesa ke ane tlo ba di celebrity tse golo le shebe ntho di WhatsApp di ntho di bitswang di status le tla ba bona fihlile na kwa di shopene jwalo wa shua weak bapholoso ba weak we don't have an influence ha re tsebe lo attract batho certain runa re kampara rana ra matha ka mora batho ba re etsisa dintho tsa bona most ya ntho e etsang o tlo thola re there's an influence behind ya morado wa ka ke morata a ke tso ithatelela le ntate mme mang ke ane influence ngwana na a se gay a se lesbian that lady she's not a lesbian ke le jetse le bekeng e fitileng kaofela all of you le shapwe fela gore le weak and al qetile le nka mefokola lona be le lo ipepesa weak ke ane moradi wa ka motho ke mo ratang ka pelo ka kaofela weak le weak bana ba pholoso le weak ha ke le ntho tsongile bontsha ske ka ya hole le tsela batlo metsa le batla tlwele kereke le batla etseng e be sefebe fela a dula le yona o tlele bo le tsela batlo metsa ebe enyo le tsela batlo metsa ebe eng yana le batlo metsa ebe eng yana le mentso re be le mentse le mentso re be mo tlweletse November o itse ge mo tlweletse le mentso re be e be gay le mentse gay bugay le bu lesbian it's a spirit and le a seba le wiki ba pholoso
le weak and a le qetile la o se utlwa gore mare now there's a spirit wa tsona gona jalo na le ntho ntseng e tsala ka nna this morning le maobane go tla no ka dula fatshe nna go na le ntho e njwetsa mo November e ka ro bainduwe you are not like this o motho ya se mbotswa but there is something in bindile ha ke motho a tsena as a child of God tshwantse o ikutlwe when ho na le ntho e seng right ka wena when o na le moya o mong o tshwantse o ikutlwe you need to know how, if you feel like there is something this morning I get to no man I'm not this person there's something wrong ke motho ya matha I'm going all over ke matha ohle nna I'm that person amata. I was telling the Bishop Ndlovu Ndlovu nna mona ne ke matha jwala ka wena Ndlovu tshwara di crusade o offer only Monday and Tuesday Wednesday ngwe Ndlovu o kae when labona o kae ing ne ke leba ka bitsa bomphomotseng ka re mphomotseng ne qoqa le bona ke guys na ke tse wetsa etse there is something isn't right ka rona we are so lazy how sana ntho re yetsang why because I can feel if you need to feel when there's something wrong. Wa feela. Ke rapeletse okay. Ke rapeletse meani ana tlile duano nwane. Wa mopol 1 2. Wa ga mafike. A tlile le moshemane wa hae. E ne le Johannesburg ndite mo. Mafikeng aus. Ana tlile le mora wa hae ene le gay. Ke Johannesburg ke Northwest ndite mo. Ona saya. Jole le yana ha re ne saya o santsa araba. Ngwana rona. O itlontlolla hore. Ha re ne ke le siko mo. Wetsa etse. O tlile tshebeletso. Mme a tsamaya le mora wa hae wa eng? A tsamaya le mora wa hae wa gay. A motle. Ke be ke profita mora wa hae. Ke mo jwetsa wetsa etse. Ha ke mo rapella baloi ka bare ba mo kentse moya wa bogay e sa le ngwana ha o rapella mo wa hae and then nako rapella nyena ha o rapella mo wa hae ba bua ba o kentse ka eng but nako e le nako ya hae ya 1-on-1 because na patetse 1-on-1 ya hae separate nako e ba nyena o ba le 1-on-1 le yena ka baloi bare ba mo kentse ka le leire le nepi Lileri le nana le gene le sebediswa gale e santsane e le ngwana ba le kentse private party nya hae hore a ska ba le ditakatso tsa batho ba bomme then ha ntate moruti ana mo botsa o itse ha isale yena a hopola ha isale e le gay then na kwenta ntate moruti a mo rapela go hlolesise ha isale yena a hopola wa lobokae ha isale yena a tswalwa ntate e le gay yena o itseba ele gay o tseba a hutse ele gay kanti ke spirit so many things about ba re etsa and I'll qetile bazana ha le consult next ha ona motho a ipotsa mara tate moruti ke na le spirit sex understanding one ke go bon check ke na le ntho etsa check in ke mo botsa batho ana ke itseng ka labraro ke itseng ke mana le teng ka labraro ke ma ka ke labraro ke sonta ke itseng ka sonta o kile ke wa morapella spirit seno pele ile labraro yes ke be ke re o bore ba mo kentse ile labraro yes ntate mo o bore ba mo kentse spirit sa ho rape and then o bo morapella baloi ba hlalosa hore ne ba se ba kentse ditakatso o na sana le mohopolo wa ho rape and then wa morapella wa molokola then Sunday tshebeletso mona ntate moruti a ba re spirit se se gutlile a ba e confirm ntate moruti a morapella hona mona tshebeletsong Sunday baloi ba bua hape yes ke na le potso why taking how utlwana le ditakatso tse over a sa ntate moruti utla se ke na le ditakatso tse over why the simple it is because limpona ka re ke baruti ba lona ba bo Roma ba bo Wese ba bo Apostola that is why le dutseng ka mathata why taking ona sa tlo da fitla njetse o re tate moruti ke na le utla se ke na le moya wa ditakatso ba teng ngwana mona ba teng ba na le moya abnormal wa ditakatso if le mosadi wa motho na le moya wa ditakatso do you know that ba lo iba ba tlo etsa
they want to destroy you. Ka o re lo robala le motho mosebetsing, I mean o lo robala le o jole o cheat monna wa hao, ba teng mona ba thotse. If se le lwana for sex ka tlong, ha se ntho tshwantse le ipate ho nna le a tla ntate moruti rutla se re sa kgone ho utlwa ha re tsebe ho etsalang mosadi wa ka sa batla kutla se sa batla robala le monna ka. There's nothing wrong to say kutla se sa kgone ho robala le monna ka. I don't know, please help me, because you are there ho serve monna wa hao. But if le thotse ka dintho tsena mar le tla kerekeng ya motho ya tlotsitsweng le tlo thuswa ke eng? Nna ke utlwile or something is not right ka nna. A ke motho a botswa mara kutlwa se ke le botswa. A ke motho a botswa nna. And ntho ene e entse hore ke dule fatshe ke re no, I need to Google hore why se ke le botswa. Wena ebile ha o botswa, but there are things tse etsalang wena tse utlwang hore mara ha di a tlwaeleha. This lady batlile le monna hae ema uswaka ba fitla ba ntjwetsa ba re ditšhelete tse re di tshwarang ntate moruti le monna ka ha di a tshwanela re be sentse di retsa re ka di metšhelete ba re ka di matšhelete re tlile re check because re bona tšhelete tsa rona di fela ebile re ka di matšhelete ba re salary tsa rona ke ba disclose salary tsa rona bona hore ye mong gola bokae ye mong gola bokae. And then le before ka ke ba jwetsa o etsa itseng ka ba profit ka ba jwetsa hore hona le motho a nkileng tšhelete ya lona o entse so le so a qetlile ka ba rapella. Lona le dutse ba bang tšhelete tsa lona ntse di fella moyeng o dutse itse tu ha o tle le ho tla ho nna se le itse. Weak ba pholoso, very weak. Ba pholoso we are very weak. And ka bo madima bi re dutse ka dikinya tsa mathata la se re bona ba bang ba lona you can see how bona dintho di change le sefahleho sa o sontso bona man ka re hai fahleho sena se right se tlo ke consult tlo ke mo profiting wa ka 300 just to tla fela hore ntate moruti nrapelle ha ke batlo le rudule le nna fatshe ke se ke na le kgwedi o so nrapelle but this time ke kopa nrapelle 300 rand tse tharo se o ntso di ja ka kate ba bang we can feel hore na le spirit se seng right to wena le ditakatso o gona o tlo re mara se ke na le ditakatso tse abnormal le ditakatso o so o tlo re gala o robala le basadi ba bang wa e utlwa ntho eno e qala jwalo yena le ke morapele ba se ba mentseng ke itlokwa lesbian tlokwa matlape a lona re tshosa banjwale na lo ipata dikheteng le ena e ntse le teng takatso kapa ena le otle ena le otle be tsamaya ntate moruti ya o rutlo khallang ya o tle ke khala like ke be more sexual with girls more than boys o be more sexual with girls more than boys kana ke English are nako tse ding utlwa a le a khalla ho ba eng more sex ke lakatse ho ba monna yeah o tshware batho like ba ba I flirt with girls more than boys because bashimane sometimes they're like nah but yeah bambora sometimes tlo go jwetsa sa tona operator jwa a ke le mpitsetse mmai a tlo bona hore baloi ba tlo etsa ngwana ye a fete ke lobola le wena ke jwale lesbian date o no jwala lesbian le wena o so le lesbian a don't o ka se jwale lesbian o se lesbian it's impossible ka se jwale le ngwana ne mong o bo sabi lesbian le wena a ke le boneng ba batle jwang bona tlo re etsa gore tswa phone ya la lona o tla re nyetse ka ntwe nyetse ntate Thabo ngwana hao a re
o na le nako ya o tla galla bashanyana banana. Now tla ke re jwetsa ba le ba operator jwang bo lesbian le fihla jwang le bo gay. It's a frustration. Satan wa etsa hore le jole le bapalwe ke bashimane o bo ba bitter bo le angry ha o qetile o bore a wena ebile banna ke di khamors bashimane ke di khamors ke man mo Satan a tlisang kelelo hore ebile banana bona at least re a tshwana ba tla understand tlo ke be ngwana tlo ke be ke jole le banana ba bang because they will understand. Are etse mohlala ke hlalosa ntle di thing ba lo ha ba tlisa bongaka ntata ba etsa bongaka one ba tlo lo risa bongaka lo ready foul re eng if o hana o di amohela ba ya bophelong ba hao ba lobokanya bophelo ba hao hore bolobokane ha bo qeta o lobokane ba o yetse hore o be situation sa bo desperate o be desperate ha o so le desperate ba qale jela ba o romelle batho ba tla ba profita le strato o profitwe fela strato wena o na le neo ya so o tshwantse go lo itlhatlhobo ba lobokanya bophelo mara ntshena ka fela ba yetsa ba tsaba ba o pushetsa somewhere ka ofela dintho tse ba di etsa ba lobokanye di finances tsa ba lobokanye ha ba qetile ba o romela kae ntho bosangome ha ona motho bosangome ngarata mara most of them ba ile ba kula nini ba ba kudisa nini ba etseng ba fase maphelo a bona ba lobokanye maphelo a bona ha ba qetile ba o pushetse bosangome dena ke yana ka makgetlo ba batla be sangome ka makgetlo le bo gay le bo lesbian is the same thing le kena mane le jola o jole le banna ba o frustrate ha o qetile bo utlwa rai nna ntho tsa banna ke di khamorso banna ke di nonsense ebile nna ke a change jwale and ha ba qetile ba o romelle spirit several times man. Now I know moradi wa ka bo gay ntho bo lesbian o kopana le bona jwang I know ha so njwetse ke ane but I know modimo revealed to nna eno ke ntswe ke ex ye nngwe somewhere eno ke ntswe ka kiss ngaya deep I know modimo told me ba monka ka nako e a leng vulnerable modimo revealed le hore bosing bona what happened hore ba mo kentse jwang. But the problem is when o le motho o bo sa ibone. You know the problem is when o sa bone anything ka bophelo ba marubore I know I'm comfortable. Ho ya ka mola bana ba tshwantse ba sa batlile ho nna bana motho a fitla njwetsa re tate moruti mare kutla ka re se ke na le moya o mo kapa ngwana a nona tshwantse a sa tlile ho nna tate moruti wa hapola on rapeletse ke na le moya wa ke galla basadi ba bang ke utlwa ntho e ne go tlile. But the problem dintho tseo ba lo ba re tlisetsang tsona re di owner o ba be peaceful le yona o be tse khotso le yona na re tlo tsaba o nyala sefapa nana o nyetse ngwana o tlo qeteletse o nahana hore ke mosadi kanti ke thabo le yana ba mo fotsitsa ka makgetlo bile ba ntse ba mo watla le yana o mona ena dutse mo yana yo wa camera wa di braille le yana o ntse na le the same spirit yana yo wa le metsa tsa le batlatsa a tlo pelaka then a qeta o tla o lo ba eng and then next year ga batla kry school la ba gago na plan fa ga ka tongwe a kry school o tlo kry school ba tlotla ke re la ba gago a tlo bua le wena a batla mo thuse ka ntho tsa etsa sekolo cause wa ikutla fa re ha se motho ke reng di max sa di kreya ene wa tla sekolo tse fere so wena
mo tlo mo thusa di-culinary school tseo ka hela tsa di-apply di tlo mo tsaya ka hela ena ba decide go ya Johannesburg nke ga o sa ya Johannesburg wena o ekwetse go ira ka gago utlwa bana ba tlo mo etsa ra thole sekolo bona baloi ba se ba planetse bophelo ba ngwanenwa selemong sena mara ba se ba planne bophelo ba ba next year ba tlo mo phedisa jwang go miskat ene Datomruti yone culinary school ya Johannesburg ke Katindari culinary ke shone se se mo acceptileng nna sa Johannesburg nna ke be ke re mogene ne ke itse la borago because na kwala ka 9 ke itse hela a etsa go kwala a tlemo ke makala ha ke itla ko tlong ke motsa o tswa kerekeng re a ka khona go ya ka la borago fitile ka la borago ona o fitile e le gore ke le nna ntho ya gore a ye Johannesburg ha ke fila go mare ka ga se yone ke re tsa mo botsa moruti gore na go rege na go o ye ko ba mo isa Johannesburg people ja mo isa Johannesburg ke keng gena batla a tloe pela hao man and then I feel like I tell to mo tlisetsa tlo dira fela ta go tsa bashimane re tlositse go tlo tlosa lo feta cause no ona le habit ya gore a dula a bale Luke 6 verse something to judge people and loving people in what yambo verse you cause no yana le go skolong ona le this persona ya gore okay fine la mogwara November you say this about him but like you don't know what he has done in my life like we don't care so mpleleng ye le batla sekolo a ye Gauteng re batla ya Gauteng a fitla Gauteng le lo mo phedisa a fitla Gauteng lo mo phedisa re batla a focus o banana re ne sentse re planet la for ka orientation re ne plan for ka October ha ka tongola tlo convince mo wife for a me so opening day mo sekolong se ho nkere wena no tlo mo bela for a ye Pretoria mara no batla ya Johannesburg ngere nna ne ke tlo re a ye Pretoria wena no tlo mo bela for a ye Pretoria otherwise a ye o tsetsa mo Bloemfontein bo Olive what mara yene re no tlo mo convince for a ye Johannesburg a tlo pela hao and then orientation day nkere ke mo ba matishara a buang for bana ba culinary ba etsa sona re ne sentse re mo planetse for go tlona le group ya banana e tlo tlhang e mo busetsa hape ko matekwaneng tle annege ona tlo jola le one of the girls mo wano ha ka to musuna moya o no tlo kena and every time ha e tlona di holiday ona tlo na hesitant for a boele motlong for eng a ska tla mo kerekeng a ska kry le di product tsa gago o tla ba loi ba plane bophelo ba ngwanenwa I hate yona le mientse ona na re batle fela anyalo ona na a re batletse anyalwe cause I get yena o sa connect le ntatemdum so everything for yena I planned out okay ka age 18 o tlo fumana your husband ka age 18 o tlo kroya eng ka age 18 o tlo kreya eng and Elena she knows pampiring tsa ntsono itse ba dingole go ba batla eng ba tswa ka 12 ka 3 ona ngotse nthongwe le ngwe batla I mean ke mang a 17 a rapelang dintho tsa di batla a ba rapela le future husband I mean who does that cause mamela di teaching sitsa ha for there is no way gore o be a woman and you cannot be married who does that so our way was gore I can mo wena obviously no go disapprove cause ke ngwana ha wa ke mara sa tlo mamela and then I go on like that nna ne ke tlo disapprove maruna sa tlo mamela ke qetile le mo kentse jwang yana le mo file jwang spirit se easy jo khale re mo kentse sona tse easy jo abala grade 8 an khono ana qeta o hlokala a kere o vulnerable so re mo kenya o ke lebana ha o le teenager ke na teenage doing use like I want to explore so ka re mo kenya mood no I want to explore khathi I explore o tla kena mo
sebetsa anyways, ha ya sebetsa. Because it's a how bua ka theory for dating a lesbian is wrong. Ka jwetsa bakgotsi ba for ntwa etsang e wrong and una ntsa tseba so o tlo break off because relationship ya lenta timdim e matter more than anything else. Because umurutile go tla mo prioritize ntatimdim over anything. So she did that. Why you not making them well? Why are you making them well? Because it's sort of my name, you will tell us why you making them well. Le mokentse moya wa bo lesbian ne le tlo mokenya le tlo kenya nene and then wa sukudisa ne le o kenya jwang ho yana ne le batla etse a sune ngwanana There's a lot of ways. Wabanga bakenya ka di mata tsa bone bo mata. You know, yeah. Ya pele le bakenya ka ba tshwara ya babedi. Engwe re dira like as the mother bane sexually towards each other. Ba tshwarane bo di bono. And then when you get excited with that, I'll kenya tlag. Engwe babang ga ba butsela babang you know ga ba robala. There's a lot of ways. Una ba it ke di spirit tse ntse di bua ke ba loe or ba operator jwang. Na qetile ke buile ka ya pele ke rutile ka hore re tswa kae nna ke tswa kae ke bone modimo kae o the late PV. I managed to recognize the anointing ke buile ka tlolo ka rena ke kgone recognize a tlolo e be wo modimo PV and ka e batla today that anointing is working for me. God, it was not just an anointing, it was also the anointing a transforming bophelo ba hae ke sebeditse ke ena nsebeditse ya bobedi ka bua ka ke mang ka bua ka gore bothata gore re sokola go recognize ditlolo ewe se bile ra ditlwaela ka re ewe ditlwaelo tsa rona tsa dikereke re tlwaetse di Roma church wesel le mona ntse re etsa jwalo ene rona re etsetswe ka mohao ha ona le baka le ka etsa gore o tle kereke mona o na le dintho tso di experience a mara bo sa jwetse mo profita wa hao not unless o mo consider jwalo ka moruti wa Roma ke hlalositse le yona ka rena ke baruti ba Roma na ke baruti ba church ba wesel nna modimo ntlotsitse to help you guys to help you mathateng ohle bona mosadi ke ano ntse o thabule diropi a gore moya o kene a go utlwe ke nonsense ya eng o ba jwetse o nona le TB ka ba ke sephiri tsola wa le sapaki mara ona la le TB ba mo diagnose ka TB aba latela treatment alo buka treatment ka mo rapella ba lo ke ba bua ba mo kentse madi a dikatse a ho hlola thothumela a ho hlola hore dibono tsena di tsikinya dire Hola lo kopo ka mona hola la o kalla ba mo diagnose ka ra ya ona TB ba mo jwetsa ba re ona le TB e kotsi ka ra ona TB mo botse ke a otile a hlohloreya moriri ke sa re ba mo kentse cancer ba mo kentse le cancer hlo e mo jele moriri
a thotse le skin sa hae se le setso le skin se se tšhentšhile moriri o fedile a thotse a ntse a matha ka dioli la mmona maso o na le o mathatšhile ke ba mo checkile ba mo checka ba re re kopa re fe treatment a mfounela ba mpha treatment ka rinki a o qetile ka e rapela mo botse ka e rapela ka laboraro ke mo hlatsisitse mo a hlatswa nona le ntho ne di tsifubeng ha njwetsa ke mo hlatsisa yona mo lona le ka ratlolo na ke tsebile sokolanhle ena le qetile le dutse ka dikinyakinya tsa mathata ba bana bana kaofela ba njwetsa dintho tse ke nna ntsa ipatlela tsona and because ba di owner ba di rata qetile ke ba rapelle ba di rata mo sakribe ho jamana sa di rata bana ba tla njwetsa I know you need to be sensitive as a child of God. Tshwantse o understand o kgone ho ipona mara when something is not right and ke le jwetse le bekeng yana kare the only thing e ka etsang gore o ipone gore mara something is not right is when o na le moya wa ntate modimo because moya wa ntate modimo o tlo o jwetsa gore now o so kenwe ke moya o iseng right e seng moya wa ntate modimo o tlo gona moya wa modimo o gona go jwetsa gore this is not the spirit sa ntate modimo sena so operating ka sona ke thuswa ke sona lona le ketlile fela le shapo le kgotsofetse ka dintho tse le di phelang tsana le mofutsana ya futsana ile go fihlella a breka ka bofutsana na le batho a breka ka bofutsana ne ke shebeletse mosadi o mo Facebook mo TikTok ke le baka mo romela bompho motse a bua hore yana ka setse lenyalo ka baka la cheating ara can do I will never leave my husband because of cheating ka romela mpho motse ka re mamela ke romela bompho motse ke re mpho motse le bone mar life is a choice you choose or wena o choose o phela phela bo jwang ke rona le batho ba o today hona ba choositseng ho phela ka tshokolo la bana le ba lekane ba ba ratang motho ba kgetha lo phela ka tshokolo ba bang bana ba bua ka ba bang ba rata ra I cannot share na ke se share monna tsa mo ba se ba sa share bana ka ofela bana le minuto e thata ba lata bo 40 bo 50 apanya that is why ka la bohlano ne ke bua le bona ka la bohlano o lo nsheba ka la bohlano ke bua le bona ne ke bua ke apere skete sa ka se orange ke le monate ke le smart ke itse stomach out it's a choice gore na ba batla ba di lesbian gay nna ke le kgathang le bana ba ka yang ke dintho tsa lona le operator ka dintho tsa lona ke le foke gore na o se febe o se kgetletse bofebeng le botaweng go tsamayang go tlalang dintho tseno kaofela wena gore na monna o batla gore no bule diropo no dule mano o butswele moya ke na taba le lona dulang ka ntho tsa lona because le tlotseditswe modimo le file motho ya tlotsetsweng ya ka le thusang dulang ka mathata lona ntate dulang ka mathata lona wena dulang ka mathatana because ba go tlina pe mosading wa hao ba le atheka le dutsa monate dulang wena all right o tsere ke ka re ke na le boletswalonyana le koli ya ka e time fela shweletse tropo yeah Mercedes Benz e startile o seng but ne ke se right le bakae o tla tankis o tla ona re yana ha right o tla na le boletswalonyana ba bang ibile se ntse khotso le bona se bile o le bitsa letswalo la hao ka se khotsa e valo la dulang ka tsona bana ba ka dulang le me ntse ntankisa ke lo tsala go qetela ke tla le sota mlemi ka le me ntse la ntse tsenga tsetlang o yena jwale re le ka ho sitisanyana ko le ya le ntse le kentse la etsa next so why you le bakae ke mo but ke tswile gale ke ka tsamaya pele gale ke tsamaile ya go lenya tankis tsa mo phuta mere ya a go tshabe mametsa phuta ntotsa ga morsa moloi le go la tankiso
Ka speed. Lokola ntongolo. Lokolo ya we lokolo. So 1 2 3 4 come out. Satan kubai. Modimo ka ke khotsetsa dintho tsa tankiso. Ka tlo tsa tankiso le tsona hae. Ke ba tlwele. Ate matsotso. Ba thuse ntate moruti. Anna ba ntena batho ba kerekeng ntate matsotso. Le baka ilona. Ga bangata hle. Boss lona ke mang? Sebetsa le mmae. Sebetsa le mmae. Boss wa sebetsa le mmae. Tlo kwana wena boss. O teng. Agro mistress. Agro ko go so. Man. Tshwara motho. O ena le family yo magwana wa ntena vitlo. Na. Ke papa. Motho. Ke papa. O tlo lokola ngwana. O tlo mo lokola. Lokola ngwana. Nka moya o buletse be. A ke papa le mai. A ke tselwe ke ballo. 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 Lokola le mai. Lokola le mai. Kasbit. I'm going to say I'm going to torture you. Tell it torture Ramalo. Because I'm going to torture you. Get all the torture, I get that. Look at the speech. Some of my lazy. From today, I really didn't get to snacks about Shanyan. They wanted. Irwale bile e tla o tshwanela. Irwale hlo ile kae? Thank you papa. Le petit kubai. A ke ka le tshwara. Ga mmotsa ba le tla ntseba. Tswang. Ntshebe bone batho ba kae? Mike nda. Bone batho. Ke bone ba me ba babedi. Wa batse. I get a little who yell. The mammet. Jesus. Get a little Sarah Lichline. Na. Ke khathetse go sebetsana le baloi. E re ba ntlola matsoe. Motlole matsoe. Na. Ke khathetse go sebetsana. Ke le tosa. Ke le tosa. Puta ntho tsona. Nka moya lo. Ka speed. Ka speed. Ake bapale le ballo. Ake bapale. Le atama. Forever. Come out. Jesus name. So. Ake ka le tswa. Little bagay lo. Le bagay. Le babet. Don't go and call Khalmela for the last time. Lona. Ke ne ba le ba kentse cancer. Ke ba bang. Le ba bang. Le sebiti ke le la ka ba bang ho tla lona. Le sebiti ne. Samaye. Skala tsama. Skala tsama eman le tatetse. Ga kopa o tsama. Skala tsama. Ga o ko. Skala tsama. Kopa o tsama. Skala tsama. Skala tsama. Skala tsama bana ba. A ke tsebile tatetse nka se. A ke go relele ka. Skala tsama ka speed. O ga o kopa hle. Lona le nahana.
ntho le ke ntse ka tlase ho yena ntshang where's the leader ya Ashar when ke tshwara motho ke kenya letso la ka ya motloella otherwise ke tla Ashara wena ke tla thusa wena ntshang ntho le ke ntse ka kukunyane ka fetho wena o ntate you know ke le rapelletse when mosadi wa hla di pace ka tlase a wa tshwana le o nona hana ra nna nga mo le diropo wena o tshwantse utle o re ha re o ntate moruti as a man you need to do that le tella tlolo ya ka that is why ntse di nthuba ka ka mo ya tsamaya le tswile 1 2 3 o bone batho ka Habedi. Nka metsi lo futa mamela o soka tlela mo tshirana a ke la tswa re kere ke nyena nka batla metsi jwetsa motho le sebetsang le yena le tlwele o tshirana le hle le be metsi a bene so that le tla tse diketleng e seng ra ke batla metsi bile ona le bulang diraka ka rote di shop ya magula jwetsa le eno hetia o ya ntho ya inchachi mo le be metsi a le qetile a santsa le ready ha ke re batho ba futo sontso wa laita fela a ke tlo le ruta mosebetsi ona every day le bakae ke one 2019 la bana ba mpha mosebetsi o mo rapelle that because motho ntse bo rata bophelo bona ba lo ha ba mo isa ho bona o ya easy because ba ntse ba bo rata if nna e mo a ka mpotsa hore moradi wa hae o ke lesbian kapa o ratana le lesbian wa ya sa mothusi until moradi wa ka tle o na fihla re papa ke kopa o nthuse o lele ke moya until botebo ka ofela until le lona ba kulang le tlile hona from now ke stopile ntho hore ke ne ke ithaupe o le thusa because some of you linketsa mosebetsi ka dintho tse le di ratang ba bang le natifetse ke bofutsana bona ba hao you are so happy le natifetse ke bofutsana. That is why we sing concern. That is why I think now that root, mara I can see the into my hand. We want Mokinse moya. Wabufebe. Wabufebe. We can say Jean Moyo no wabufebe. Angere mewa o dula mo postile sonto mo lomo ha itlhatlile wa mo post mewa ka mo butswela fela ka WhatsApp ka mo ka bofebe. Wa mo butswela ka WhatsApp wa butsela WhatsApp mai a mo postile nna ka mo butsela fela ntoga kana ke ba hetia o to secretary ya tafule anze nga uthusa sapa ona ha ono lo kon maka ka kala bohlano o nna le place ke ne tletse moya anta ne ditsu kae ne di tafule ke tse o yetse itse ke tlwela moya ono ke nene ha ntho ha le bona kula ke la bohlano tata mokudi wa beke fitile ka di 7 a kula a tsholla etsa eng a fihla njwetsa le bua kula wa tsholla wetsa ke be ke ka phone ke mo rapella lebo ba lo ke ba re tswa moloi friend ya lebo ke a re ke tswa moela Eastern Cape because ba lo ba le sotho ba swaka ke tswa moela Eastern Cape ke ntse ngaka intse itse ke nke photo ya hae ya Facebook ke ntse re hlabile ka kopi ka ntho ka lesiba la noko re be re butswela a re nna be ke butswela photo ya lebo so moya waka ke le moloi o kene ka ra photo ya lebo but now ha wa kena photo ya lebo kene ka ro lebo ke na controlang lebo moloi a re ke na tlo controlang lebo ha sa hlola ba le taolo di mai ke nna ya tlola o la bophelo ba hae ke be ke re ke le tshwere ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth itse ba qetile ba rubila wena rona re basadi ba for ngwetse le ke moruti e mong o teng ka tropong ka mo o teng ka tropong mo bana ba le ba ratang ba teng ka tropong ba re rometse moruteng ba tla o destroy wena because o batla nka Bloemfontein o batla e be yana ya dominate Bloemfontein maro o musukudisa so ntwe ba lo ba yentseng ka hore ba mo butswelle photo ka WhatsApp ba butswelle photo ya ba e bona WhatsAppong ya etsa
plastic yo lona se ka dula bohloko a mo potsa ntho tsa lefatshe but I get a problem ya gore ba moloye ke na le problem ya gore le ha sa bona gore mare ka re something is not right a ba sang consult and you know wa tseba gore ha ona le mohlankareng mpatala jwale a ke wa ntelle jwale ba ntellang nna se ke ba etsa tjena o mme ka pa ntate Mokgotsi wa mme mokgotsi wa mme wa hae ma mokgotsi wa mme wa hae o mme ka dilemo di kae 54 o me etsa sefebe o so me entse o me etsa no jwala a tsamaye ditlapong a robale le banna o kgutletse ke gone mo mo khutlisitse ke mo khutliseditse ke tlolomeletsa ne ke mo ntshitse mo ke tlolomeletsa mmae O batla le- mmae ke re ke thatwatsi ai so le mo robatsa le banna ge mbra motsamisa ge la bone o ile Mama. Motswara. Nna ke tla o destroy. Ke tla o destroy mamet. Ema ka motho. Ga mmorso twe ya nkgono wa 54. Ska ba ntshwara letso. Ntsamoya wa bofebo here. Ka speed. Once. Le ka kuku. A ko tshabe. Wa tsamaya. Tswa! Kuba. 1 2 3. Ntsebe. O wena he. Or you go back. Bofebe. Ile hlotse ka skwela. A grow up ne ke tse e batla le skwela. Na mageta. O sebetsana le ntwana if o sa yetse. Batho ba kere ke ena ba sebetsa mo. E se le di legend. Ke di legend ke tsona di assistant mo. Ke di pastor mara tseba o di niwe ke ma. Ke ntho tse gole. Ha o ba o kopa o retswe ntho e tlwetso. Ha ke itse ke kopa emerebe le skwala ke kopa ebe le skwala na me ka kapa o dule fatshe o ska hlola a shara because ke tla o manya o ntse le nggono to se mosadi wa a ska hlola a shara because ke tla mo omanya lona le lo phutanda shake ya lo a ke le mpone ke tini o shebile potlanga spisa potlanga ka spisa nke shake ya lo ai a ke le mpone se ke tini la tanto le bileng ka tlo ya a le petile le kun ma ke sefahlo sa potlang ka speed le tyo ba lona le ba kae kana go babedi ha pele le tsamaya o ke kgathetse ke lona le sotla ka maphutha wa le mi etsang jwang le mi entseng le nkile ke lola okay ai wena ma ska la tsama se le re khuba ka spitisi khale ana le moshimane le tla tlala le khotleng ga mor ke tenile ke ballo
ke teneile ke baloi ke teneile ke baloi le mametse swang 1 kuba lempone e hate e khumele e hate e sabanna ke yo ke camera ke ya bon letswai hata tsela tswa hata ka motho hata o di maltswai cancer tswa ka o hlantsha ha ona ntho sa e boneng ngwana ha ona ntho sa e boneng hai ke tshwere ka tshwanela o mo rekisa ho dingaka tse ding le go ke a bona go ya hlolela o mo rekisitse yes mo rekise dingakeng tse ding wena o ngaka ke ngaka o hlolehile rakgadi o rakgadi wa hae so mo rekise ngakeng efe dingakeng tse ding ke ife kgolo le tshepile mo yes ke ife kgolo ke mo tsebe man a ke re ba ke mme kapa ke ntate ke tsa ke ate tshente ba tsebana ke re ha ke shotse o iwana tla jo ha ke sa batla o tseba gana ke bo mang nditsetsa moholo hai tlo wena ke ntate kapa ke mme ha ba meeting ba re ba meeting ke qhala meeting ba jwetsa November re qhala meeting wa ba bitsa hana jwale letswai le khrof meeting how fair tsongwana tlo wena moholo tlo wena nga ke khona yes untate ka ke mosadi o mosadi ba tswa wa tswa re ba re tsetse mophuthe wa ka ba se ya tseba wa tseba ke a mo reka ke a mo ke mo reka a ke re batla bona go se mo rekile kae mo rekile ba ntshitse dinku ba ntshitse dikgomo a go se bontsha gore nna ke tele nna a go tshabe mama ka o fela meeting wa lona ka o fela mames ke tlo bontsha fela gore nna go tshabe o ntse le boss ebile le wena a buang le meriana a go tshabe o tlo tsatsing ke batlang ragadi wa hae wa ngaka a le bone ra ke le tshabe mames le tlo puta ntho tsa lona ntsa ntho tsa go ya ka speed molokole ntsa se tlo sa o mahlong hae ka speed o qetile lokolang bophelo ba hae gaola selekane seo le se entseng sound a ke le tshabe o jwa tse dingaka tsena November ha le tshabe ka ofela tswan 1 2 3 come out ausi o bone o thoka baba ngata o bone dingaka di entse meeting ntate moruti bona ba entse kae ka gonta bole ba le bakae ba ditse so ba le kae ba ditse ba le kana gonta bole ba le kana ronta bole ke ba tshabe a ke batlo subisana le lo a ke batlo a ke batle ga molokolo tsang ke rena mo frustrated ka dintho tsa tsa sekolo le mo frustrated o se o kae o tlisitse sataniane kerekeng ene gala ntsa sana o se o kae angi nako ho kwanele for me, hey,
Etile na kereka ka itswile. Mema ntate moruti ha re ne re ya toilet mme ona sa kgone ho tsamaya hantle ka wa qhiletsa ke nnete mama ntate moruti so itse no qhilediswa ke ne di na le paininyana e ka ntse di tjha ha o no qhiletsa ntate moruti o etsa etse hona jwa itse before a tlo dula ntate moruti ka re ke kopa ho mo sheba ka fumana e ka re o tshetse ka wena sebiti ya mpe honeso to tsa ha o tse o tumme ka tsona
wa re batla o share ka re ke batla o sheba ntate moruti ka fumana private party ha e ka re e tshetswe ka powder ka fumana le moputso ka private party nya hae ka re ye mme o moputso ka mona na ke a re ha ho tshong he di fedile because ne di etsa maqeba ka hare ka mono so abadula after se a dutse nako se re tswa ke re o ikutlwa jwang be ke sheba ha ntate moruti ho moist jwale ka hare kanye nawe hosiya kanye nawe hosiya mani hambi kanye
Ke batla ho phatlalatsa. Tjhelete fela. Only money. Batla ho bua fela. Le hodimo be le etsa. Ke re mphomotseng ha re hla mafikeng. Ke re bomphomotseng ha re hla mafikeng last week. That's vele mafikeng ndithi komphomotseng. Ke re na ke tlo bua. A ke re ke etswa ke lo bua ke lo phatlalatsa ho declare. And I said, after church, I'm going to declare money. Ka re modimo o tshwantse a lokolle tjhelete. God's supposed to liberate money. God bless you that. Or release money. Modimo o tshwantse ha e ka ba ke di hele tse tshwereng tjhelete o tshwantse di ntshe. If it's hell that is having your money captive, they're supposed to vomit it out. Ke buile ka Sunday. I said this on Sunday. That lady a fihla mo. Ka Tuesday. Ke buile ka Sunday. I said this thing on Sunday. Ka Tuesday. On Tuesday. Wana le motho a re ntate moruti ke bone banka ya ka e re 600 and something thousand e wela ka ra banka ya ka. The only thing into nje loyalty phomo. But ba loyal. Abantu that are loyal. Because when that lady 600 and something e kena ke matha mona. Are pele ke tshwara pele ke etsa ke kopa o tlontsha boshumi. After that money dropped into her bank account, what going to make people to struggle to get a miracle? It's priorities and plans that the man of God is not even included in them. When I proclaim money, God is going to release that money because you are going to take care of the anointing. But the problem is when you're selfish. It's when you are not loyal but self-centered. And God has tested some of you. God can only give you 5,000 just to test you to see what is it that you're going to do. Some of you have failed the test of God. And that is all. You are quiet, and that is the reason being things are quiet in your lives. When there's money that enters your bank account, don't take that slightly. Some God is testing you through that money. You know what does Satan says to some of you when you're supposed to give? There are certain things that you need to prioritize. You see that thing? That mentality. A woman that had 2 pennies because her heart wanted to give. Kodwa wathi ndizawusithatha ndizawunikela ngazo ukwenzela ukuthi uNkulunkulu amthembe ngezikhulu into ezonibetha. When you get 5,000 or 3,000 of a miracle, you have priorities and plans, only to find out that God is testing you to see when He gives you 50,000, what is it that you are going to do? Why? Let me declare your money and release it. I will destroy you. I'll destroy you. Balukul. Balukul. Kaspit. Lukul no manabo. Lukul. Lukul. Lukul school sai. Petit. Na. Auton.
ke na mollo ya tlontela o twa tsatsing le ba loyi a le tlontela tsa tsa maikhuba a o se tsa maikereke khuba lungulo ka lebitso la Jesu tswang ska la msokurisa tswang le fatse tshente tsa ntate le fatse le bagay le bagay le fatse tshente tsa ntate tsa tshwantse ka di fuma le fatse teng le mogolo wa ile fukudisa ya mo frustrate ntate mbikane but le mo tshwaretse sefuba ntate wa hae se ke a ke gwena o boleletse o swae hore ha na le mathata a tle mo a tlobalwe ga mo tutesetse o swae ngwana nena ke go bolele o swae hore ena a tle mo ke se ke nka qete o destroy ya ballo kwa pele kwa bobedi kwa boraro le lo lokol le lo lokol le lo lokol le to di lokol a kre le sebedisa maleme a sebedisa meriam destroy maleme a lo lokola matanga speech lokola tshete tsanta to le ntse fuba ngwana bona I'm going to destroy Baloi this time. Le to ba lokola ka speech matang ba lokola te lokola tshete tsanta to ke batla di clique bekeng yena manta lenses fuba ka speed ke ba la fitala 3 ke friends ba re le sekolong o sa tsuba matekwane wa tawa ke mmotsa ba re ke frustration ya o lusa mme wa hae ke itse batle ho nna molokole le tetile ka ntatwa le motswisa matekwane le mietsa molokole lokola tshete tsa ntatwa le lokolo le tetile le bagay ba ga le destroy le ska la sola le khona o bua le meriana ya lona tswa 1 2 3 4 kuba nomsa bone wa thoka amara tsana ska ba kwe God bless you ema ka motho wa ba nehe ditlonkwa nga tšhelete ya go a ke tsebe ke bokae ka ba ke bokae tloenelo a qetile le ememo ka speed nka la ka ba ke a le qetile le ememo ke a kwa ana ke batla batho ba nehelang ka tshabo e funtso tshaba ke kopa le sa le ditulong ke itsa ke sa tlhola ke le qekana a o se mama fridge le la ka fridge mama ha ba o tshaba o nela ke kopa se ka la tlontlohela emang ditulong se ka la tla ke batla batho ba tla ba ntshodisa ba ntse ba nela ka batho ba nehedi ba nkang tšhelete tsa bona tlokwa mpe powder bomo ke gala batho ba nehelang ka pelo tsa bona kaofela ba netseng ka 1000 rand ya godimo ye mang ka man ba netse ka 1000 rand ya godimo ntse di camera ngata 1000 rand ya godimo